Aku pelantur sembah pambakti dia. Rido bedara-bedari sendiri melingkup-melingkup. Kemadak-kemadik sangkan puasa janina. Sido di tiang aturan sesolahan sendiri bernama. Taler, iradu sarang sami, pamiar sesami wangi. Yang saking puguyon drama kong lawas. Sida ngaturan sesolahan kati mangkin. Dumadak-dumadik. Sida di tiang nagingin pikiarsan iratu sarang sinamian. Angin. Ratu para pamiarsa sarang sinamian. Mungweng sito sene kantor rahinane mangkin. Nenten wentang kios. Tapi tegas. Duko Suladri. Duko Suladri. Duko Suladri. Duko Suladri. Para pamiarsa sareng sinamian. Minapto enten Gusting titiang Suryang titiang. Semeton titiang makasami. Sande pewikan ring sidroning dramaku. Santoken titiang sampun warda sareng sinamian. Banget pinunasi yang Ledang ratu sarang sami ngecen titiang pawarah-warah. Ngecen titiang pitekat-pitekat. Lama kane. Sida angin titiang pemarkiring kukur wakas. Ayah. Ratu para pemirsa sareng sinamian. Dumadak-dumadik. Sangkaning pesuecan ida bedara-bedari sarang sami. Titiang talari ratu sarang sinamian. Sida ngemangguhin dirga hayu, dirga yusa. Om Santi, Santi, Santi.
Yo. Oh. Sing man gelam cio. Ya ndadi tunes sing pangsing gelam gitu. Belang. Nasi kadenji. Aduh. Pangengal-engal cang mati. Pikir. Udah cang lampes bo. Udah cang lautang ngencanang ci. Ngumian kang. Aduh. Kengken diolah dong awak menyamuk gitu. Kalau cikal segar apa kalau mati? Ian kena cang bang terus ya cang segar gitu. Segar. Oh. Masuk casing kene cangkan beliung lah hutang lian ngencaneng ci. Oh. Yang cikal mati meneng sertifikat malu. Istri pikat yang sing pelih ban istri pikat ini asli di Padang Galak anyun Sertifikat anyun durin si cang. Nene kan kalau istri pikat nenu tanah sing ada gitu. Belangah. Tolong sing dadi benok itu ya dadi ulang cang pang segar gen cang ajak cang ban ke Singapura Singapura kopi ngangah. Singapura cang hiji cang alipes. minimal sing ngidang Singapura Singokerto kakuane. Awak di Singapadu. Sun bungokuan jek aduh. Cak sing nganggo masker ben kene menular jangan. Oren caci masuk BPJS finansingnya. Jadi kene becang repot cang. Jadi begelem kene ba petilasane ba. Ada nak neloang ci. Sing ada nak nakonang ci. Kene beci
Iraga seniman tua patuh cara bangken jang. Bangken maksud dia. Nyangkla dibucu sekarang tetani nyen sing ada nakol. Aduh. Canggelam ni sing tada nak nakon ni. Nyen nakon. Sing man sumbang dari anu ni. Sing man apa? sumbang. Lempiran bangaya. Gelam das jani. Agat nih ada na Agung Ariano seorang notaris peduli ngajak irago. Cang sing kene. Ida bawa peduli sing itu. Mogi-mogi pejabat nesio sing mulai peduli ngelirik ragone subo-subo kene. Mati canggal. Sing ngubanci mati cang. Agat nih kene bian panitia keramian jani ini udah beli di Banjar Petak di Anyar tuh. Wih siang malam bekerja. Kubana. Cang kadiraso segitu takon cang kengken Pak Muyo marang rame-rame barang gitu semetone makan Ci maluna. Agat ingat Ci di Subana canggelam Cino ingat. Cingeleng tuh. Hai makang kena cang. Aduh. Lah euy bodong leng. Udah canggal hati mo. Yan ngka-WC Ci ngata cang. Apo kalang ucang walas legaji. Ada cang mangkelon hidup. Cang nu ingat kan anu somah Ci ya. Maksud dia. Manci gelam. Comah Ci pedalam cang kia. Terpaksa cang nyerap. Dong opana. Pedalam cang pasing ya nyakit hati. Madang kena len nganggu. Awak menyamo. Oh, Ci nyak nganggu sedang lewong. Nenek makan malu ngangun tuh. Ya nak len terus nganggu gitu. Sing berat masih sing itu. Berselak nang wong nganggu. Be. Terus kal kene aing sempat ning mana jane no. Bukan sana. Tadi dah kan? Hah? Tadi dah. Lala. Si tabel. Sing tadi nak tang mereto. Lala nak sing itu. Awang mundur kena. Dan ya tutup kemudian nah. Ingat ini perlu Ci mengubah nih. Kang bawa melipir. Nak ubah tetap tuh. 3 hari sekali semangpo. Ngelo nah. Dojang makelo kutah nah. Nenek pela malu. Apa nih? Vitamin. Muni gede nih. Ya. Kudiang jang ulo. Kudiang ulo anu nggak banyak ya. Papa. Oh, papa. Ngidang sing dojang banget pil. Nah, sing nyapil kapsul kok Bang Cang. Len kan pil nah. Apa nih? Kapsul. Apa senjata Rusia nih rudal? Ini kano ke namanya. Dia ada yang mati dong. Mada ke nama kapsul bodoh gede. Macam lemu gini. Sing kene ini kesulit. Ada. Yang segar. Udang, yang segar. Jang subo segar. Aduh,
Apa kaden ngana? Selegang mau buat selegang. Apa selaga ada? Bosa. Kidemang ada deh. Apa kidamang? Wang orang merong kidamang yang mentoman mencilap. Pedah saja. Ada diolah cang bosa. Besegar Ci. Besegar. Bosegar. Agat cing apa gitu sekedar segar saja. Nya bager gae boleh. Man mesoro, man nasi, man vitamin. Vitaminnya dia numpang ya. Bosengnya yo, bosengnya. Bos mondo gedean vitamin Kita medakon jadi yang beli di Moyo. Gering apa sejatanya ada di sini ya di cara mematang kerubuk ini. Ini supo ciri gumi segitu. Asal supo gumi panas. Anemon dasasih kenam kepitu udah. Umadak domitit seret kene pesu begitu. Panas dingin mudah bayar cara jani begumi ini. Di Mengeleng nih seorang. Di Memeling. Di Mengeleng gerubuk. Coba yang on kena kene beli yang on yang kena tuh. Bapak nih mah di mudide. Bulan pitung dina jadi ngaleng tuh bakat angon yang kena. Bapaknya mau dita. Si Cibeningnya bapaknya mau dita. Ninga. Uno apa tuh? Iya. Bapak nih mudide mati jadi bulan pitung dina nih nugas keringnya gede nih. Mudito aja ya. Coba. Dalam ya. Lalinan mulainya Penalam ya tuh. Pasang ya nyanan kene. Mati mudito dingah cang sing itu. Pangyeng sing sebet pedalam ya kalene ke meme bapane. Lan jadi idewe mau timpal. Mau timpal itu mau sewitro. Dini cini yang sewitro. Mulai lah kar iraga matimpal nyen malah karaja mapitungan sejak beli jadwal tiang. Mai kemu masih made mudito. Benang ya lang kok kene lan. Kursi roda upah besorong. Ibu apa mau? Boy. Selagi besorong. Ini jangan. Lagi jadwal jarang. Main deh. Aduh, main deh. Ampura Maret yang yang mungko Rahman adini ngalain mati kumen san beli man loken main Bal. Nah, ada repotnya ngerana. Nak sebab mana mayo sing tadi pengelirin toman. Iya. Nah kalau ada nih pepesan di Papo. Setone nih bapak ngalain mati ada pepesannya apa tuh apa? Nih. Aduh, tomen ngedang ketemu di absenter. Bingin. Sumpah ada bosan tadi pun mau jalan. Ya ngidang mau jalan. Aduh, deh bagus. Yo. Itu sampai nyaman. Mau nyamuk bener jadi ajak papat. Yo. Encang menjujuk aja Mudito ke sana nyak kemara. Kemar grup. Nama grup deh. Apa? Cang mana kemar wang grup aku. Papasan nih bapak, ani kengken bapak nu mirip. Nah Made, nih Yani ada pepesan bapak nih. Kamu Made ke Gunung Kawi. Itu tangkil ting dan jero duko. Sugro duko Suladri gitu. Yang ngale Suladri di dagang bakso ini ada dagang Suladri. Itu Suladri. Gitu. Ngawang. Dia ngawang Gunung Kawi. Tuh peseng tawang. Ngawang. Sing. Ngawang. Cang sing masih. Kene carane. Kene. Carane. Ngenen malu. Pesan bapak gitu, subuh gitu istri pikat bapak sing bahan
Cinya udah ci sertifikat. Cing kita geus sertifikat sah. Mancing nawang Gunung Kawi. Jane luweng mak Google takon. Ah, tuh bah. Coba betul. Oh, betul. Oh, Nah. itu mah takon. Ah, Oh, nah. mak Google takon main ini. Oke. Nang ada yang jalannya jauh. Tepuk beli ya, Pak. Bugal. Mak Google. Mak Google cama takon deh. Iya. Di Gunung Kawi ya Mak Google. Halo, kau mengapal? Ih tahu ada cawe. Oh, lanjut. Di manakah Gunung Kawi? Di mana katongosnya gitu. Baik. Maju 100 meter, Jalan Sulatri. Anda akan tiba di Lawar Kambing. Luar Kameng. Oh, ada yang ada gitu. Dagang kambing 1 meter. Dagang Ya. Setelah di Lawar Kameng, kengken Masuk di saya. warung Lawar Kambing. Sudah ditunggu. Andalah kambingnya. Ini kambingnya. Sudah ditunggu, analah kambingnya. Bukan apa gitu. Oh, nanti main di 300 meter. Nah, Tujuan Anda akan tiba. Mana? 300 meter. Ya. Lihat sebelah kanan. Tujuan Anda akan tiba. Warung pecel lele. Oh, Pecel lele. celese. lele. Ah ya, Ini marah bugal dagang nasi nih. Ya. Silakan masuk. Lele Anda akan dipecel. Ah. Lele lagi pecel lah. Gak mecel lele. Ya patek lele ya. Tawa ya patek kan tawa ya. Kanan pecel lele. Sekarang bengkok. Gunung Kawinya di mana? Ah, tuh, Bro. Lurus belok kanan 500 meter. Tujuan Anda di sebelah kiri. Oh, sebelah kiri. Sebelah kiri ini. Taksu Taylor. Silakan mampir. Bungut Anda akan diobras. Taylor. Wong Gua mengatakan tukang jahit orang yang jahit itu. yang irin yang Gunung Kawi itu di yang Gunung Agung ya tuh. Bos sepatu. Cipu sing nawang, cipu takon. Bedakon, bukan pedagang kan udah ini sudah dobras. Nggak boleh menemukan seduma acara boleh na. Yang benar Google. Mak. 600 meter belok kanan. Tujuan Anda telah tiba. Di mana? Tiba di Semanta. Semanta. Di Semanta nah. Diangkat itu. Silakan. Anda akan ditanam. Ada ngeruang gitu-gitu nih. Son metakon. Oh, nanti ya. Kene beli. Ade pada nayen manut tekel pemina. Diange pemina beli nih. Kene beli. Jak majalah ya sebel. Ngajak kanginang. Yang sebel ada anak lalu itu metakon. Tuh, Di jalan takon. ben mau takon. Oh. Sambil sambil ngobrol di jalan. Bagi tugas penjat. Hah? Iya nada nak tua-tua ci metakon. Ah, benar. Iya nada nak bajang-bajang cang takon. Yang ada nak kene, yang ada nagih hutang. Nage udang. Awak tu nagih hutang. Jadi kene bakal ingetang. Papan perjalanan jos yang tawang nih. Oh, sejabut tu dengsap tekan unas dewasa. Perjalanan pangmelah. Iya. Ah betul di dewasa. Ayu. Ayu perjalanan. Coba tekan je. Yang Tinggal uangnya nih. sing manis paengna mau lale. Manis paeng pasah redite. Oh. Adik kejo. Pokoknya gini. Manis paeng pasah redite. Ate nih Ben mani mai pasang jite gitu. Di pasar. soleh-soleh sedang gugur lah mau Mengasah otak. Main ya kado ale bekal nih. Nu nasice malu ke merajaan, pesangga, nah konang dewasa, Jalan. pemahan dewasa,
Yang berjalan, Pak selamat perjalannya. Aulian dewasa tahu kan Tahu beranang mesti. Jalan deh. Iya. Aduh. Gimana nih? Jangan tak. Itu mah keke sang nak bokok terus sang ajakmu nak berani. Nen malu. Kaki jo. Kal memperkenalkan diri malu. Kanton yang kan penontonnya sami eleng mikirin titiang. Weh. Oh, Nah batawangan leng makelo. Leng makelo batawangan nu cenik sing kelih-kelih. Weh. Nyen awang, bos karwan separuh pemain drama sing nu nyen kadene kayang ketiang sing nu masih agat nu. Oh, nak botaen tepuk aso. Menseng pelih itu di margo 3 kadang nak lo mongkeng patuh cenik ne. Ya dong nu ya hidup. ye weh. Kalian ni cang melinge di rong keluar. Nyen awang ngiring bareng nyen. Lo. Agat masih rago. Jani nyidang ketemu. Nyidang tepuk ke dane sarang sami bahwa iraga nu hidup. Nyen ngeranang sing idana Ki Agung ngoko Aryana. Aduh, suksema Yang tuh. sing wentan idotan meresidot yang kecunuk sarang sami progino drama gong lawas. Agat ta. Tawang rago nu hidup. Yang tiangnya uning ne yo. Hah? Tiangnya tawang Ba, yo. nye kuang terkenal pedang kencang. Oke tuh baru setengah. Cang biar cang ceni. Jak kijo cang mongkeng. Jak pasti begitu. Soalnya nu masih dek kencang cang oh. Sekan. Tiang nak sador uyo dong ben kebiasa. Le, Maret 17 umur cang ah. Tanggun kudoe. Hah? Tanggun kudoe. Balik. Oh 71. Agat nu mangkian oh. Agat nu suweco widin nu mangkian ketemu lantas Yani diajang ido dane tuh. Oh. Lo. Ini rago kadang pantingan permedugdeg nyamo aja ragaan Nak nyamo. nu san mo kene. Oh ne tekot. Tiang men kengken. Uleng dunia tiang hilang ngalih ragaan mo. Maro tiang cenik sing ngenah milah halih gitu. Nah game live se penontonnya maro vokal jok tasnya maro cenik jak celisek nah game milah. Oh, subah sur ngebantan. Oh. Iya. Ada tedahar dem bawa kejang ada dem. Iya, nya kadang tumben ketemu. Leng kudang 10 tahun kadang sing tahan ketemu. Maro jadi ketemu. Digit lah. Usaha mau payas paling apa dek jene gitu. Nyata dengatkan api. Kaden mok dogen ngerasa yang liang buka keto mo. Oh, lo Dia nak liang kesan masih kenang mok. Aja. Ya di aston teh tiang nak dorian adane. yang leka dong. Dorian leka. Benjo ngon panak nih. Patuh. Kewala mo nak papdo masih tiang semua kelih. Semua dulu adane. Sing kita hidup ni. Benar. Kewala ni jali dewek tadi nak pajak. Segitu mo. Benar. Mo lo. Yang Tiang kayak pesan itu. kena tiangnya mo kecunuk ajak mo buka ajak dadu. Mo kalau besar di dewek sing. Tiang kan ngimpi-ngimpi benar. Tiang kan ketemu nenek ngajak nyamuk. Aduh, yang mana nanti benar Yani. Mo tidak mo segar dogen. Aku rahasia nih mo punya. Agus yang ada rahasia, Agus gembira. Gembira di dewek. Aseng tadi berpikir negatif. Gitu mo.
Kengken berpikir negatif jalan besi mampu. Kengken yang positif pikirannya. Mana nak kengken yang hitung aneh kengken hitung aneh. Ada nih kedai dewek ini pedunungan. Iris dan iba pedunung. Pedunung kamu. Kali rasa. Sayang nih apa dia. Rago aja. Kita masih kapenin mot ngajak dan. Kena tiang ini jadi bakal ketukar. Ngonggon tiang liuk pesan daki. Oh tiang. Aduh. Tiang. Selamat jumpa, selamat ketemu. Aduh, Ratu, Meme. Adinya berak-berak gini. Tiang paling mokoh, tiang paling mokoh. Kengken awak liu nang munyi. Kengken nake. Nak to taksu wong. Aduh jakade. Benar loh. Yang kene bajang-bajang, aduh jegeng-jegeng, kene jek teman hati ini. Asal ngarago cok milu, tadi begitu cari bajangnya segar bayunya jadi. Tapi jegeng-jegeng, gigi betlah. Nang de meme besangat ngajum dewek tiang. Jele diapin melah, kadang meme ning lahang. Ya nang mulas aja san buka ketu ratu. Benar. Mone kade rasa olas meme ni. Jak dini di paban tiang pejang tiang olas meme ni. Nah, mogi-mogi Jepang Rahayu selamat aja onyangan. Iya. Senon nak kebuka meme hidup nu tinggalin lo hajat lu. Melah-melahang nyanan ngayah dini di Gunung Kawi. Len jani tekan yang malu duga se meme. Duga seno kencang nu siteng. Anak latah ban meme ne mi pincan. Jani Coba angkat lah. Tiang anan, main tiang anan. Ngoyong. Meriki tiang anan. Ngoyong. Kang Wang lijoh dogen nyingaken pemirsane apa adane itu kejang. Jegek-jegek sajane se. Loh, yan malu ndagen nendong to pen kudo pen telu pen pati dah. Nyedang lain-lain. Dikeken baru-baruan jadi ratu. Sing ngidang. Berarti kalah meme jalan kalah. Sangkali anaknya ngeraosan. Kasal ada pramin itu. Ane penjalannya menggeruyutan. Meme. Kasal ada praminnya marah pesu bengeling. Meme mas lora tuh. Aduh. Tuh kan jani mo. Bener. Di bidang ganja irago sepotae ijo sing taen. Sajan mulu gitu Apa sing lo. tawang? Nah tuh angon kenang-kenangan adane tuh lo. Man kengken nih. Adin jak merero jak lu nak hijau. Jaten. Benar. Tujuan tiangnya bakal luas ke kekayaan. Kapan pengangon tiangnya yang daki. Tiang bakal perubahan sambil tiang manjus. Ibu san tiang subuh-subuh megarapan itu di paon. Tiang nak subuh-subuh nyakan. Walau gitu ingetannya nah. Untuk apa? Cuaca cara jani ini tuh telan subah gulang-gulang. Masogen bepetangan gumine ngalen. Engalin tiang uleh. Nah, ingatan abang ngasih. Apa aja pedah nih? Senyanang meme sumanak saya. Tiang subuh pada kelih. Subuh presiden tiang bakal ngomong pada wekan tiang. Nah, gitu. Bajang-bajang nanya saya. Nye, saja mula ratu nih. Walau meme, training tiang abon meme tiana. Belum tiang keliwat. Depesannya meme bakal met-met. Tuh, sengaja keto, jangan lo. Sengaja keto memenya tetap sayang. Di pengklu, pengpatenya nanu madi na buka meme. Pangmahan kecunuk ngajak bibi. Benar, saja. Agak tewe ngelaro ramo jegeng-jegeng lantas kene. Ya diastu nampun yuso aduh manis-manis saja. Dengar hos keto lah kata meme. Magisiangan pengejar gimone. Ngejar napi kengken. Buyatan boleh mone. Napang pengalan tengai. Tikung saya ngalan tengah. Benar. Jadi tiang bakal Medab-dabang untuk kaya malu. Hah? Nya tiang aja malu. Oh, namu lah. Iki nya male saget wenton nakal ngaya teko. Mene nak anu malu. Itu Dia dia buka dia nih. Nah, lah utang nih. Nggih, yang pamit.
bajang. Pidan irago bajang gitu ya lah nih. Itu masih. Jadi sebuah kele-kele bajang-bajang uli cenik man sebuah Kengken je cara panak buah basang pendidi. Apa buen senan jero duko suladri nak mula sayang. Tekeneng loh, tekeneng mo, teken pianak-pianak nyam kejang sayang. Ke Kastario jadi Dok. Ini belantas dong. Yeay, swastiastu. Aduh, Mimi Dewa Ratu. ada ngelut nih keng. Malah ngacuh bakat ngeras Dadi. Me, kengkene menu segar me. Ye. Me bet me ne. Wah, sangkal ngidang meme ngayah dini di Gunung Kawi sing dia meme segar. Oh, kadean yang yo meme subok. Joh luas joh apa me? Pak segar begitu. Ya namanya nu segar luas jo orang. Pangidang ayak. Pas kuliah kangen nih soalnya. Segar meme kalau semutan kan batas Oh meme. gitu me. Boleh mabok, boleh ngagon boreh meme. Subah mau boreh nih. Boreh lu. Mang segar kan kayak gitu. Silur kan yang wah. Lah silur. Kerjaan kok tumben ketemu kene berdua ngajak tak salah. Adi melenan bon wone jani. Engken nyak mangkuk bon wone mangkuk. Pidan nugasen nu cetang ngajak ke mau main ngayah. Bener. Anak mau bumi. Mana jani kengken mau? Mau bo lengis. Lengis apa tuh? Lengis surut. Ratu mula dadaran wong. Ratu pengayah. Kejang pengayah sudah tetun ini kejang. Muna sangran amal sangran. Muna lautan ngayah manu. Ini badan bagus semua. Kang Wang lingser. Ya raga lingser Kang Wang lingser tahu. Nyanan cemburu. Ayo, jaga-jagain wah, pangseng juang wah. Busa nanti yang ngajak mbok mekejang, yang noleh di Joyo beli kerajaan ngajak. Wah, man kengken. Dini saja tongos liang yang elakan ngatur orang ayah wah. Iwo uling pidan subuh ngajain tiang. Betul adik. Pang bisa konit yang belajar menjejahitan. Harah-harah itu nih. Apang sido konit yang nagingin kengken sepatutnya nih tiang dan anak lo. Sing jadi sekolah dogen konit yang belajar. Cuma konit pang presiden yang bertingkah sing gitu. Namun keto sang kena lo dini berperan wanitanya gumanten. Jangan berbelakang. Apa sih kiraga? Apang bisa menyama beraya. Kedua ragane Iraga apang nawang. Ada ketua dia di belakang. Mertuesan banten-bantenan wah. nepeng lu. Bang Nawang masih ragu menyama beraya. Tempat tingkah hewe. Ya nengi ragu kone medewek lo. Ritat kale ngaturang bakti ke muka pura. Penganggone kone pang panteng. Mekebaya kone lantang. Anemone tuh. Sing tadi mekebaya mone kone ngaturang bakti ke pura. Wah kamane apang di nekepin matan batis Anak gitu. mula keto lo. Lanto jani sobiah ngajak makaja. Man kengkeng suka kesana. Aduh to jalan. Ye saja subuh tengah lo. Mai malunya Ini nanduko. pengayah di tembak aja. Pernah pesan kan? Ini ngajah tembak lon. Ada mau jalan wah. Anak berdiam listrik di sini.
Iya, makin durasa, makin nyerara denai. Tempe aja, tempe tengah, tempe kelon, mana sana. Nah, Jani di perangan Jani tiang bani yang nuturin apa tua-tua begini saat maka tiang ngenten di meme apa ya bapak itu masih lo mumpung masa dua tiang dan Jani nekeng puas ngan orang ayah apa udah aku dasar lagu melihatnya sih nggak dasarnya nekeng puas benar loh Pas wejan dan jero kan gitu. yang saya ada jero dukung aneh ngajain nih ragu nih tuh ye Dia bang iwo kan bernostalgia beli. Beli aja tiang bernostalgia masih beli. benar leh itu mau beli. Dan tiban kada sing manengo nih. Aja nih beli. Lu masih beli bagus lah. Iya. Lu masih nu dikandung. Aduh, well kurenan tiang itu beli dong orang-orang tiang cedek. Yang kangwang ini sing metimpal ada. Nah, ada tutorang mo meme, tutorang mo. Ada na CLBK. Apa madan gitu? Cinta lama bersemi kembali nih. Mo sing tadi gitu, nak ulian tuh bang ranangnya segar kengkeng mo. Aduh kijo aja aku nih Jani. Isi. Itu. Karao sana nih nak kengkin toh nak kengkin yang simbang medanan man engken beli Dot segar tengah segar oh tiang kenapa beli tiang paling kedot kah segar ya aja nih ani paman ngaya masih dini man apa nih kalau sang beli tugas ini dingah beli Bapak kada sing lo gelam ko ni. Pengpat op nama. Itu bang lanang beli keblinger ngangina ngawana ngajana ngelodang paling beli ada ngeranang paling. Ni kena beli ni taman delokin tetep. Oh. Tak wala sing bani beli. Ya. Sing bani. Apa gitu ada anak nawang di samping tu lo nak menep-menep nyak keberen terima ukuran beli ni aduh ada dua plakat satu belingser-lingser ngerasang gitu ya waratu tanah masalah hati belingser ada nerima kodang beli ya nak nu kuat mak kene to beli do bang ingatan nih subuh-subuh liwat beli ane liwat biarkan berlalu wikan masih nak lingsir aso keto aso munyi ini to apen sing ini ketos yang busong apa sampai sing yang mangaya meriki dok keto alo betio masih ngangin ngau belangan betio lo yang keto mumpung subuh tengah bang yoi wah iwo sarang kali usanang menikah Riki bernostalgia malah jebos di pesirapan beraraosan sarang kali pesirapan apa nih oh kan dados nih sing dadi subuh pada tua subuh pada ngelakurenan kapah dadi wah sing dadi gitu beli sodang nyemontonya main ayah malu jangan jero duko ngalan raho mulai Gunung Kawi main yan kenten tiang je malu ajak iluh mereka ke pedukuan meniwa penapi nawa dini malu ngoyo samela nyanto sang ratu tukang yang rawong jadi mun-mun lo dabda bang bener gua malu dini tiang ajak mok tiang ke pedukuan malu do orang kene keto nyambilan aman wa dengan dene wa kene keto tiang sing orang-orang toh mun layak danan iki wa
aslinya kanti mendandan nih, boyo. Iya sajan. Mana lomo ngalen lomo na. Melang melalong ayah lo. Ayah. Lo. Manuaken yan. Apa kuangan wayan yan? Iga sang ulong niya, ulong ne. Sang seneng bayon nenek. Kemudian bawa mekat pengayahan ini jegek-jegek nih. Iya Randini tongos ngayana di Jawa Tengah do tongos. Kemudian masalah anak jegek-jegek, kuang anak jegek dia nih subani usan karyo kengken dia kena wayane ya. Yang pengayahan dan wani, yang badan nak lo jegek-jegek, nak saru. Wah nanti kenyal saru me. Oh gitu. Nah gitu do nyenan pokok kesan nyenan melang-melang wayan ngaya, sing duka eno nyenan kene. Nah cerah rosi aisan, dia mulut diangkal ngaya, sangkan nekeng kuas tiang ngaya. Nah, banyak karyanya ke bawah satu wike karya. Pengsing sangkan raga ngaya nunggu bareng. Benar. Nyak benalat pakaro tu ulian sing luwung. Tu kadang ke bawah tamu sika gitu me. Benar. Jadi di Jawa Tengah tongos nak ngai klat-klat, bang. Ane di Jabo Sisi itu tuh tongos nang ulat kelapa. Oh gitu. Tiang apa mutek nih? Nih, anu katek sate kok oh, ana langsung sana. katek sate. Nah, gitu. Yang para istri ini meme yang itu. Oh gitu. Ya gitu nah. Namun lautang-lautangmu. Oh, tiang malon nah. Nah, tunggu itu nyagel. Mana lautang? Beli wayan ngoyong ini bengong. Ayah. Bong. Sarang. Ya tuh, ben pok rayang-rayang main tuh. Kanan lalu Suat foto Pak, suat. Ngutang-ngut tadi mengayang ada orang. Suat foto Pak. Lah kamu ngayang. Kene dot nih. Gandayan. Ya. Jangan beli nak lek. Ada lek. Lek kapenang ketut. Ben mani. Yang gue usang karir dini di Gunung Kawi, beli lakan lali. Dah sama lali nyanan raga subang padang lakuranan subat tua beli masih subat tua. Nyanan uyut nyanan di paumahan. Jani mau jag lautan jag ayah malu mulu aja mulu. Kemudian jag barat itu nyan payu nyan nenek jak tilak kal makateh nih. Nana. We nak gai itu. Nah, sing dia tadi beli lakan pamit. Namun danang. Loh. Nang tinggalan coba bajak ya desang yang Surya. Nyanan raon jero dukoh nyanan uleng di Gunung Kawi. Ai medab-daban malu. Mbok patut mesudo. Nyanan mbok nak buka mbok nyanan lakar tangkel ke Ratu Tukar. Ai dab-daban mai. Ai. Ate berjalan ada. Tobe nyerene. Kalanirang parang ke Suba makatelur majalan tone napukin nyenyen kal takonin di Gunung Kawi ini beli. Makanya terus ke majalan sambil majalan irago ngorto. Dan majalan ambil lencang takol jana. Apa ketakona? Mas anu ning asauta apa baisnya nenom. 5 ne dadbo tegak ne besi. Soleh gani mah. Halo tuh.
baisnya 6, tengahnya besar, 5 2. Cina mang. Oh kamu? Sing. Orang lu tawang jang mo. Tebus gitu dah. Tebus. Oh, nak negang kursi. Negak kursi maksudnya? Oh, bais kursi 4. Oh. Bais yang negang jak 2. Tengok dia kan besar. Kan 6 dah. Terus, sambil mengasak-asak. Tong para desa. Deman hati. Jadi apa ketakonan, Bi? Apa nih orang? Apa? Apa batas nih kudus? Terus? Tengok nih 2. Tengok dia 2. 5 nih 4. 5 nih 4. Tak ini bane. Woi. Apa tu? Apa? Baisnya kudus. 5 nih. 5 nih. 5 nih 4. 4. Tengok nih 2. Tengok dia 2. Lu tengok dia. Tebus ya. Apa lo? Nah negan celeng. Tadi negan celeng orang sih. Celeng mau gantung kini. Nah negan celeng. Baisnya kudus. Bais celeng apa? Nih negan jak 2 ben papat. Kan kudus. Men 5 nih adi papat. 5 ayo. Nih aloh jadi. Isi bangkiang nih. Selek nih. Udar dudir keles. Oh, porno tuh. Tuh porno orang Cina macam badan. Nak jeluh laklak. Hah? Nak jeluh laklak. Play. Apa lagi? Nak jeluh pikang. Play. Kemudian. Nak muka gembok. Kan bagian kunci jemaah gembok kan jelas song nih. Gludir keles. Napang gigi semua nanti ya. Pang gigisan kenyal ya. Jalan. Ben. Adi ada anak takutnya nih. Kenyal menjalan beli. Jadi kan Lungan kaya malu. Kaya. Pasengar bayu. Sud kaya marah madar. Sud madar minum dasar. Sud minum. Ulas tas. Jangan Gantung malun. Gantung mana? Oh, gantung chẳng na. Tegang dong. Ada dengar munyi niya. Yo. Munyi niya ada dengar. Munyi niya. Dengar seng. Saya ada. Oh, ada. Rocok. Kericik. Oh, pancoran. Ini, Mbak. Ini sah. Mana? Ini. Ayo. Oi. Jadi ini laban ni. Lah nasim lah. Lah aja. Beluang dah masih. Ada nak dah kali ni timpa lah. Berdawang bayi sadek sakit. Ada.
Sasi plebe. Woi, ada. Ubar. Bubar. Ya sing ngidang flaek. Bubar. Woi, Ubar. bojonge. Hai. Jok. Basar jalayu. Jok. Juang Indonesia. Woi bejat lai pojok. Saja berjalan. Mau kencang berjalan jadi perjani marulaka raja. Siapa? Ada yang selapoman selah pesu. Jedet ini milah nyeledet kengkengnya mana? Mau jalan jelek. Nih jani dewek subot tekan dadane di tukade mau. Yang sebuah ngabolan. Ala jalan nanti nyuci baju lan. Gaya lo. Yang cepet gen. Lan mau lan. Ale tongo suang mau lo. Lang saya tong lan mau lo. Aduh. Happy Alamun tayo asal bawa dua si lewa sama handang itu kakaknya jak langan bener tiang ningahang iya noy nangabama hasuwi Nu munyinnya aluang munyinnya. gangsang nih gangsang ya dangsang iya kapun tangan bawang ada Angon sambal mata jangan makan enggak itu masih sing kelih-kelih ha. Ya nak bawang, man sambal mata luang. Bawang ijo ngamul. Hah? Bawang ijo ngamul. Hija lakon aku. Kepengoreng. Tuh mo lo. Ya namone tening ye he mo. Agat masih ada yes. Sebelah pesan di dewek agat hidup di gunung mo lo. Ya namone ye. Toyon ning makenyi. Bener mo. Yang sen mau kita mulih dia. Saja mo. Apa buin masan jani masan ongkap mo lo. Sangkal idewek dadi manusia ada nih mo. Ken iraga pantes nih. Subuh sepatut nih dewek bakal nyago. Punuk kelestarian tukade kebersihan. Sing dadi nyen mo ngawak-ngawak bakal ngentungang mulu yang ditukade sing dadi mo. Oh anu kena deno nyen bener. Di samping dewek kena deno sing dadi tuh nak salah ada nih pembok nawang. Oh gitu. Bener. Adat lo ngoren yang sing kena sing penawang. Mo lo. Aduh mo. Ih kancrek tiangnya di. Musang kada daduo ngabo kancre. Oh nene malu tiang kabangun kedang ngalude. Aduh. Aduh segidak. Ngedaten mo. Ne malu nungeng ngalude nungeng ngidang. Aduh. Mamoko. Kan berat na cenik kamlang cara-cara kene ari. Oh cenik dan mani palen jangan le keturan jangan. Cenik montong yen sing ada nepoke nang. Tulungin ngale. Ijo le musan ijo kerja. Tuang anyun bakan cerik nene. Bisa anyun tuh. Kudiang tiang bas kelangan tiang ningahang gendeng nih mau luang pesan. Banyak hijau kalau orang kan di bako. Alelan mau lan sakit bakat. Alena malu. Hijau ini kancrek tiangnya mo. Tulungin mo.
gede itu pening ya. Kengken ya anu karamo dini dan dilestarisan nu ye. Sing ada cara ye toton misi sabun wing anyud sobtek pasti nih ane wasi jaga teriki wong iki tertib ngatur air dua anak sumber air adalah sumber kehidupan. Yang menurut kancret. Di zaman tuh. Sandi ya. Tukar Anjut. Selendang. Ye. Dah balik niki. Ye, lu dang luwonge nasi juga agak bojong cerik muliakan tukar dah. Selendang mau medi nih. Mau medi kan beli. Ayo cang ada cang biasa dah. Yan nak ni nak lu cegek lah. Pasti nganggo parfum. Minimal mandi wap kerang, wap nut. As kojong. Aduh kalau enggalan jebolan menalalen kancrek tiangnya mau. Ya nak urip polisi. Ijo ya cerik nah niki jatene anyun. Tuh yang ada anak liu pesan ya mau. Ini nak men lo. Tuh men Jani. Nah. Nih. Hey, nasihat jahe. Nasihat jahe. Cepat kuk yung bojok dewe. Wah, ini jegek ini ngupo bojok mirip apa? Tiang kenada ngubah bojok jero. Si raga ngubah bojok. Adi main bojok ke? Tanuning. Yo na takon bojok kadi cang takon bojok kadi. Ku takonnya mo. Weh, dok kenyat. Ngomong bojok. Lu cang takon bojok. Loh, dok kenyat itu. Kan dok. Uleng tuni badini. Man ngintip cang manyusan. Weh. Ya gan. Mok lah. Yen sing pelih bentiang. Anak kemu ani to ngabo kancrik tiangi mo. Nah. Awas sajan. Awas. Takeh lo. Mau maling. Juari mo lo. Adi sing juari nagi belas sing juari. Tage lo mungkin bang baru cocok. Nah, ayo. Hang lo mungkin malu yang sing makin tuh baru dia maju. Siap nyamuk. Nih cerik nih juang nih. Sepakat mo. Palan cerik. Tutup. Nen malu, nen ngawak. Adi ngawak mana tuh saja Ya pedih, celap kok kandong. Jelap ke kantong anak. Ayo mundur. Nen malu. Moyo nih, moyo. Buat tawang nih moyo. Nih bayan lodro. Man men. Lo mongkeng men. Nih bense ane Pak Man Supadmo ling beleleng bese. Tuh bojok. Weh nek kenoban. Cang nyen. Tawang masih. Nyen. Itu Bagus Pujano alias Apel. Gaya ke murid dekan. Sing sekan sama takon sekan. Man ngintip nak manyusan. Mana? Apa tepe? Bojo jambut. Di kedo sebang apel. Bicara Rano Karno kenapa? Aduh, kenyang. Cang sejuari gitu. Hei! Nyeng lah bojong tuh. Tiang tanuning. Bojong itu balik nasi. Tanuning jero. Sing doang. Sing masih. Kakek. Hah? Hei. Bang ko yang aman. Carikan bojok jangan bakal sok kan. Jero, ulah bojok ini ke tiang jejak pisan jero. Ulah bojok dia bagi mak gede. Bok gen sing bani. Nana Pak Man Supadmo bang kok jak bojong. Tiang Ayo.
Ya sing bele, Ban. Kaplek bekasna. Kapan bojo kalau cenik. Bojo ini pasti ingon-ingon nak lingsir. Ujang rambang bojo nih. Tertujon iraga jak pepat luasnya kijeng. Oh, do barang jam. Mejalaran bojo. Jani ada nak istri si terlalu takonan jadi nih. Betul. Iya, aduh dia bojo. Takonan deh, ada takon. Takon deh. Yang ngirim Mongkek ya nih, mongkek. Mana orang nak kerja dan dia yang ngirim. Saya mau takon kan. Napkan. Sapunya ke sirone nge. Titian sanetaken ang jero. Orang ada nih deh. Sakewantan jero. Nge. Sederenge jero ning uning ring sikian titiang. Duaning kancreke punika titiang sanenuena. Nge. Titiang banget mapinunang waliang. Cuman sapuniki, titiang misadyo jadi ngaturang kancek puniki, sakewanten. Jone mandeng ngeniken titiang uning minap sanejan wasta Gunung Kawi. Ringih dane jero duko sugro poklon. Sugro duko siladri. Yo malu mo oyo. Orang. Oyo. Pemakas. Jero anak lanang. Tiang. Kewanten mrikiang dumun kancrek tiang. Nggih niki terus. Masa seorang dan bobang. Mrikiang. Adi bang malu-malu deh. Mangke sanejan. Suk semua pisan di tiang jero. Nggih. Duaning jero ni sampun ngwaliang kancrek tiang. Nggih. Sane wau bas jero ni pacang ngungsi jagat Gunung Kawi sapunika. Pada tangkel yang dari jero duko sugro poklon dane Sedang duko becek siladri. pisan. Menapi Titiang je pacang ngatahin raga. sapunika Nan malu. Raga numing rendane nak lingsir. Uning. Pemekas nak melinggir di Gunung Kawi. Titiang uning. Oh, nih luang nih adem jelek nih adol melah nih. Jelek apa? Jelek nih bojo gue ngamah nasi. Luang nih majararan selendang. Dadi nawang dije genah Gunung Kawi nih. Bisa dong. Bilang aja bos iki. Bulan selendang ini. Ini pengeranan selendang ini. Ye we. Semang ang alegain eh. Ayan, ulen meleleng bulong alegain belum. Bang, bede ado nya cemu. Kene nah. Ajo nih. Nih, alolo jak telu. Kira-kira jak papat. Jani bagi, ade bagi. Cang mau madu kan bang? Saya nengel si malu. Cang mau se. Nih juga tuh. Cang nih. Apa nih mau koh ngalih kan? Yo. Si bojo kan. Paling agak teman dong ya. Menak cang mandung. Bojo. Halo Jom. Welcome. Oh ngerti ya. Biar bojo. Iya, yang saya waktu puniki siro harus pesenannya ambo takonan deh. Oh takonan ada. Orang ada nih. Aing jero anak lanang. Mang dane jero ni tata suning ring sekian titiang. Tata sadana. Tone. Ampun nih jaga nih tata sadana. Di baru ya di samping kuping. Wewe Mana meraga tatas rendewe titiang di tatasan. Pasti nak lengah tuh. Konen prakat atau konen Durung. Oh Ah, bagi lo sira ada sadar. Mengiwaskan titiang. Wanta. Iwanta. Nenten. Sudah di tatasi Iwanta. Wantan titiang. Wantah nilo ke Sumosari jero anak lanang. Oh, ke Sumosari. Mongkek. Loh kok Sumosari. Casik matakon. Kalau berkenal. Lo sari tiang. Lo sari tiang. Kan yang bang dom nih sik nenek. Ayo Mamadu. Nah, domara cocok gede-gede. Lo gantian Mamadu. Bedah. Paling cang pedang nih ya lemah. Yang di si barang mah kita pedang ya beten cang bedur nih. Nak dati. Nah, masih bahasa saya bilang petang ajak pulas. Barang-barang pula sakit. Mau lo. Idewek sudah tawang ngebuka jak lu. Ne jani sanang patut idewek nawang. Ini semua ni mau ni. Nah, tak koni. Mau jani mau.
Pidagi ngawegang titiang jero anak lanang sareng patpat. Nggih. Duaning nembe yuk titiang kecunuk ring ragane. Nggih. Meled nalar titiang Mang Dauning. Jerone puniki sapu sireng. Semaline mawet saking jagat napi. Nembe nglintang iriki jero. Nggih. Pidagi ngawegang. Titiang puniki mewasta Made Mudita. Made Mudita. Saking desa Memeling. Puniki timpal-timpal jerone. Mangapal. Men sana nikah ganteng deh. Nyoman beleleng. Nyoman beleleng. Oh, Aduh, maro takoni cang. Tuh ini nyoman beleleng. Tuh si Bang. Aing keprit cah kok. bareng-bareng ling si Bang. Hei. Yang sampun ya kenten sedang becik mangkin. Titiang jagi ayat tangkel kena lingsir pangtan yentan kesuwen. Kasep kan. Jero anak lanang. Nggih. Yen yukti kadi sapu dika. Sedang balik orang jero anak beli made kita beli. Dados tiang ngebeli. Dadosan. Beli made. Yang itu. Beli made. Nih jani pengsengin enggalan tengah. Jalan tangkil ini bapak dukung beli made. Mau lo jalan apa? Ayo. Jalan beli made. Ya, lo nih ajak sepeka. Hei. Jalan. Main cendok. Ini nak magelut nak. Buat pasangan. Oh, oke. Tiang mandom nenek tiang gede masih. Nedom tiang. Lo nang Allah dogen, nen malu. Nih pemakasih lah, dia mekelu pesan nak kengken itu. Aksa mang pesan tiang meme. Mekelo saja tiang marah. Man ditu kade tiang mesai. Apa? Nih jani ada tamu nih. Oh? Ada tamu. Melet bakal kecunduk kapinen iba peduka. Oh, jai guru. Bener. Man. Moyo. Uko Suladi istri. Aing ni soleh nak seratin. Tapi yang nak serati Banten niki serati sarang tiang Hidung pengaya di nak kalanda karya. Oh, di tiang jadi ayat tangkil. Oh, di kau pun boleh besek, tiang teman, di jauh tiang alih. Dong itu gang keto nak karya ada ni sing nadi. Oh, sing nadi. Sing nadi keto. Man ragone niki. Sira. Yang saking Memeling. Wasat yang Made Mudita. Made Mudita. I Made Mudita. Tiang komang apel dia. Komang apel. Kayak dados kopi. Timbal nih ajak kau nyang. Kopi manis dados dia. Kopi manis. Nggih. Bener, manis masih itu. Yang ini kopi tiang kopi pahit. Yo kopi manis tak kayak kencing manis. Kok tinggi gula masih nak. Cang kencing manis mulu belang nepuk nak manis cang makito kencing. Baik lu. Berak kewah baniwa nampi to. Ngajak liusan mererot benak anak ngengken. Lo man matakut. Cara raos tiang mareng. Tetujon ni beli made. Mai tuah bakal kecunuk kapining bapo dukung bapan tiang ini. Bapo dukung. Begitu. Tuah bener. Nih jani mau lo. Nang lautang pernah ibapo. Apa ada tamiu? Nen malu. Bang benar ya bang benar. Sing benar ya menakan. Gembok. Mau ngoyong dini. Ilo menakang ibapol. Ngamilang ngabo anu di umah-umahan yang marah. Oke, itu isa. Jemuan tiang bakal jemu malah. Nah, jemu malah yang bakal beri kamu namun. Jero jatiang meragone saking nabi. Yang saking Memeling. Oh, Memeling. Wasan yang Made Mudita. Bisa. Wis petako. Niki wonten tamu ilo ngajak kocap saking Memeling burung. Sayu aktivisan bapo. Parindekan ada ni poneta nen unengen di dia. Wajah nenek. Uli dijo nenek. Memeling. Bapo. Wenten tamiu yuki. Pacang kecunuk sarang ragan bapo nih. Wawuri sedap tiang. Mesayen dari keditu kade tanpa samandang. Wenten anak lanang-lanang. Risampun di tiang pole metaken po.
Nika, Madan. Ibli Made. Madenya. Tujuan memang nak ngengke. Bakal kecunuk ngajak ragan bapo nih. Nejani pengtatasan. Longan bapo nakeni. Apa tujuan nih? Ibli Made mai po. Neng. Balik. Yang mawet saking desa Memeling. Wastan ditiyang Nek ini beli di Memeling. Bos Johang Umi kandi cening teko mai lakar kecunuk kapin bako tujuan jenenge apa? ku mandi nunas aja mang dauning sing saudara maning jantung sane patut. Pinggir. Sampun iki si rambreng dawuh bapanipune Padem. Dijang wenten sareng niki disagan dijang puniki. Wenten pebesen bapanipun Bapani Made Mudita diolas yen bapu suba ngalahin madi pangrauh je tangkir pada diajeng ide dukuh Suladi ampura patut niki pasraman dukuh Suladi. Aduh ampura mawinan meriki yang widang nene madan widangan gunung Kawi. Oh, manut kadi pabesani bawing made. Tongos bapone pedukuan bapone madan duko ampel gading. Ampel gading. Bapo yo bapo duko silahri. Mai bagi pesan. Atur nang mai bagi. Ne Made nyen Made Mudita. Made Mudita. Lenan kintu ada buin nyen. Nyamana nyam tiang anggo timpa. Anggo timpa. Dia mapisaga sareng Made. Nah, yang dia montone ada nyen bekelengo barang ya napo kapene bapo. Niki wenden sampai gro dijang. Tulungan lo enggak. Beli di Memeling. Madan Made Mudita. Patut. Papan jenenge nye. Ampun dijang. Nah, Pan Mudita kenten yang lali sik Madene Pan Mudita pan kenten ya. Semorene bidang adane semorene. Sing ngadi nana kon ada tua bidang. Tulah nyen, tulah. Tonda dos. Jeneng yo pianak yo ne. I Made kenti. Ne mulo Pak Bo i bidang. Jeneng. Bapak napi. Gisi. Bapak dulu. Lo gisi. Nyamane kan nyamane. Po. Anu kan nyamane. Di subane bapo nih. Punya nih beli Made Mudita. Ada rahasia. Uling Memeling. Pasti ada rahasia. Tur maning di subone. Nyina yang bungkung buka kene. Tunggu diang dadi bapo melenan sebang. Carana kesedihan dadi bapo pelengan buka jani po. Bapan jeneng yo Made kerti suwe ilang. Sampun. Kene mo. Kedua di penjang. Kene po. Lah ang bayo ni. Ingat lah ang bayo ni. Ingat ragon. Tegang ragan bapo ni po. Tegang bayo. Tiang bapo. Loh Kusmo Sakri. Tiang bapo. Jeneng Mudita.
Cening sujatene menyamu adi sep awai. Mau nyamuk? Sanda. Oh benar. Bapak ini perlu bapak ini mau nyamuk. Nete dadene tiang ngajak beli mademu dito. Tuah memisan kita bapak. Unuk ne kene. Ipidan bapo nak masih hidup bapone didu di memeling. Nggih. Ngelak bapo adi babesik ne madan imade kerti. Bapo subuh mapo tukuranan ngelah pianak. Ngani duga sedo meh sumabu maro mau tuwuh duang tiba. Aden bapone made kerti masih subuh ngelah omah ngelah pianak loh abesik meduh apa adane kirang langkung ban bapong rosan ada suka tiba ditu bapo kole pewisik apa ngebapo nangun wano prasto Bapak Dukuan. Mapan sing tadi tak makin pewisik kene kapin bapo ditu bapo mau paurahan kapin aden bapo nggih lian kengken kenah yone aden bapo ne made kerti nggih cutat pianak bapo ne muani yo nagih ngangon pianak aja ke di desa pianak yo ne loh to ne marem tubuh atiba serahango kapin nggih Jadene sugro di tiang mesiler ngandane na alit nan burung ngencang kan. Itu lah unuk ne tugas setlung dasa tiban ne beli. Bapo. Di subane tiang ningah tutur bapo ne buka itu. Dari keselengagan saja tiang bapo. Dadene tiang ne tu senyap pianak bapo ne ban bapo ngerupaka bapo. Dulu selanang. Pianak bapo ban ngerupaka, dia pensing pianak bapo ban ngerupaka, aden bapo netu tu imade kertinya. Kaden ajak bapo medananan bol kade udah. Bapo, kewala ne sebetang tiang pelengan buka jani. Seng jauh lianyan, tiang bapo ne ngupo kira. Ya di aston tiang pusing buang pasang bapone. Kewala ni sebatang tiang. Dong subat tiang tusing nawang kengkeng. Warnan bapan tiang bapo. Tiang sing manyak kupang bakti. Kapen bapan tiang Ni subo liwat dedu ingat ang jening. Mapani raga dadi manusia. Mau kejang ngajak mau bekal mati. Maluan, yadian durian. Jani pemekasnya sing ne diap boleh. Mumpung ida sangyang pramukawi swejo kapin bapo, kapin cening. Presido ketemu ini, jani uli dini. Mau aku mau Yang kena-kenahan tiang, nyin sing kangen di tamangan jani besuling senik. Oke, dunduk nenek situ. Tiang masih sempat kena. Jadi marah ya nyak. Kita masih bapo. Marah tatas. Yang mau nek ada rasa gede hiasan bapo nek kita masih meme. Mupo kira tiang kati bajang buka jani. Apa men bakal lagon tiang wak lesang meme bapo. Sing sanan yening sing sanang tu raosan. Rosan ketu lantangan tadi ros kaitungan kuning. Ya majalan. Apa ya do ido sangyang pramukawi sinah ido lakar ngenikin. Ngaksi. Jadi kene. Yang ne rosang lantang nggih. Nyaman di pedukuan di tuben meros-rosan. Nggih. Tidak Nggih gedar ampun tiang ampun dotkan kopi niki. Bidan bemejalan. Bang genap Ya. Bidan si bemejalan. Nggih. Wis jauh penjalan, udang meter kadang Wenten. Lain bidan. Udang raina. Aku buin ketu.
Cina ya belin jenenge. Dedar nih subuh tuang. Jadi kamu aja ke perantenan. Aduh, itu marepan. Dan nasi tiap lain bojong. Jadi pas. Jadi bakar pemerajan. Matur dari apa adanya pramusuk semua ring itu sang yang pertama kawi. Presiden waktu ketemu kami piana. Mulian bojong rana. Kalau itu nasi cang lah di tiang. Pang makelom yang hidup. Mare tawa wilayahnya. Riwayat. Wilayah. Mai. Surat ayo. Jalani jadi simpang. Jadi narona baris berbaris oh. Pawai. Narona pawai oh. Dong masih asal musik. Cepok kanjeng. Suod lantas. Allah kita mengambil. Suk sama bingung penonton ni kunya. Kemudian pergi maru lekat milu-milu. Wah. Ledangan para penonton serang sami sampun ledang rauh rame luar biasa napi mawinang. Penonton membludak di luar perkiraan apa mekade karena gratis. Coba jangan tiket mangali kan. Ya lu mau balik. Sinampura niki semodon ditiang serang sami pada penonton. Yakti tiang nak pergi ne mara ditlun. Boleh kesempatan sana mungkin ditiang riki ngadeg ring ajang dan semodon ditiang serang sami mengiringi para sesepuh, para legend Ramagong begitu luar biasa pahlawannya seni Bali. Ngiriang legendaris, ngiliang senior mara kedriki tiang bomeciri di tongos mepayas bomeciri. Baru mencelap yang dong supaya rame luar biasa. Parfum len JPU balsam. Jabak di tongwa supaya sebak makalok-kalokan dan tawang tapi ada cucu nih mai. Ada oka nih mai. Ada kompiang nih mai. Takon yang Pak saking napi Pak pergi nggih tiang saking Bangli tiang niki ngiringin reraman tiang oh Pak sire tiang cucune Yanu oh udah niki nggih ngina bang pingsan tiang ampilang gitu hebat liu nak metakon ke tiang mapan tiang nak lekat di Bangli identik dengan Ramagong liu metakon ke tiang blau ada tiang liu nak metakon blau Raman bubar, sekan Brahma bubar, sautin tiang tekas sama saut, Brahma sing bubar, ngalih sing aduh. Sira uning berkat acara niki wenten sinalih tunggal odalan napi nyanyi jangan rarah drama. Para sesepuh yang tanyaman penghargaan, boleh jina, meputu, ngena di surat kabar, ngena di media sosial, dan nika makada segar. Nabi makada segar pada penglingsir tiang. Presiden makin berkarya di kiri semedon di tiang serang sami, nika makada umurnya sehat. Yakin?
Zaman jani nak berubah kasal bang suling sedih kia penontonnya. Titi lulit ya ham. Pidana ada suling sedih penontonnya ngeling milu siksikan. Waktu ini tiang di penglipuran panak tiang ajak tiang membeli. Bang tawang kengken drama gong. Mara mau nyanyi suling lulit ngeling putih ini kedek panak tiang. Bapak itu menangis bohong-bohongan. Panak bangsat. Jadi cara tiang bengelang dilakoni perak. Era. Cewek. Pedro udah nih uyut. Ini bapaknya. Center. Mainang dek. Ini grogi ngigal dumen. Sing nyalang kapal luas. Kano kapal ngalih sing ado. Boya kapah ngigal jani mumpung ngigal ini. Boya tawang grogi dumen ngigal ini mudah ngigal ngapon kos kaki ngenah. Ken kaos kaki. Hah? Cai gelam apa cang gelam? Maksudnya kan? Cai gelam macan sini nusak. Jangan cang gelam engken. Ya sing macan sini nusak ada kulit batu serang cikos. Oh kulit batu. Nah, ngomong sih mumpung hidup. Sing kadena kaos kaki, ujang kaos kaki misi kuku. Nah, jang metakon kan cai. Engken. Jang saja selam. Mulu selam nyen sing nawang. Masa putih orang tuh adanya mau fitnah. Nah, jang metakon kan cai. Engken. Kesaktiannya selam kena putih. Jelas saktiannya putih itu suci bersih saktiannya putih. Ah, sing goncang. Engken. Nu saktiannya selam. Adi bani depan umum cing orang selam sakti. Bukti menyatakan. Apa bukti nih? Yang siap selam nyidang mejonang talo putih. Man? Yang siap putih nyidang mejonang talo selam. Amah ya. Jang progino di Bali kamplit sepur kan jengken. Adi bisa gitu? Di Bali tadi ada sepur. Wayah. Ngayang. Ngena pergi wayah katos kulit. Nah. Mudiang. Api ini munyi. Ini pergi sombong. Ada nak pergi ngangkat api dengan kalangannya sombong. Di kalangannya bela di kalangannya anu. Jangan mati des simpale. Jangan tulungan. Ngangkat ya. Angkat. Kan sih. Om Swastiastu. Udah masih ngocok kan nak engket. Adi sing ada ginyal ini. Saya ada sinyal. Sinyal. Lu ginyal. Om Swastiastu inge. Titiang perak niki inge drama lawas. Orang caca milu. Pecah kan sih. Nge niki wenten jadi penerus generasi penerus sarang ikut iblauk. Nge. Jang rame nonton duaning drama sampun lawas, ane berdua kayak imang ke dalam puri milu kan. Nge. Jang ake nonton masyarakat masih rindu dengan drama gong. Nge. Maafnya nih. Ini lemah beler lem. Ini ngelak-ngelakin hati dia center ngigal dia center de beloge dengan depan umum lengah. Ada apa hidup angkat malu pece Om Swastiastu yang betawang bareng ngomong. Lembur liung ngomong sira. Om Swastiastu. Sira niki. Oh mama. Sakit gede nyai. Ngaduk nyai. Awak jenang kakak cara dongkang mama. Ani cai repot. Enggen. Anak cang lah kurang ane. Enggen mbak. Mama konen pupu.
Engken mak. Ingurah. Jangan ada mulai. Mak ale malu pedalam ya nyanannya ya kemulai nyan tu mak. Kalau di diana ya mak. Ingurah tu cucu cini apa panak cing? Cing. Man? Cicing jangan. Itu lemah so. Oh cicing cini. Ingurah. Kurenan cini. Di jantuk. Tadi longan adang kulo kan kurenan. Beda ya. Oh kurenan cini jantuk. Jantuk. Kulo yang murah. Murah. Makanya cing ubah bangkung. Ubah. Nyadane. Dewi. Bangkung Dewi. Kan mak. Nama sun ngayak kan mulai ngelek-lek ke kafe. Nyen ngugu barang rongsokan. Takonin bawa mama pengen. Mak. Bawa mama. Mama lu mak dong ada papa. Mama sing mam nyanan kumat penyakit mama nyang. Sakit mah gitu. Sakit mama. Kan mak. Darang nasi. Udah tuh takonang. Tuh bergeraknya bersen kekebe mak. Lu mau ngawak. Ada mama apa bergerak? Coba kejang mama yang ngambil berdudu. Kan mak, nah mak. Selamat tidur mak. Nah. Semoga mimpi yang indah. Salam cep mak. Mah. Iyo ning ordo aku nilak ning. Halo. Ah? Ngene. Iya. Lemur sing ngelak etika, estetika harus ngelak di beragino ngawak ada dengkik-dengkik di depan umum ngangkat api. Ile. Halus sang. Si halus sang. Nah, halus bisa, Cang. Rengas bisa. Bang halus. Woi, sing halus gitu maksud janji lemur lang. Kakak beli, Cang. Ya. Oh, karena ada. Siasu? Om Siasu? Adibat meneci ada hujan. Halo? Pak Siasu? Adi saya mau sahur? Api mati nih. Sangkal cidung ngugu api. Lembu ngawak api mati jak ordo. Sangkal mani-mani dong ngugu api tawan ci api. HP. HP. Engen. Harapan palsu. Jadi gini nih. Artinya ini kan ajang reunian. Reunian para sesepuh, para legendaris konyang turun gunung makanya antusias luar biasa. Kau ini pada berisik. Oh yang aluk gini nih. Yang okin. Nah. Dramanya mulu kini benang-benang kini ngoyong. Hah? Tadi cang ditu ngoyong tadi. Yang ceng benang akan bungit gitu lah. Oh. Bergino maribi. Padahal 2 ngaben bulan Agustus nak boleh lewat. Nang udang tabuh menek bio bang. Boy tawang nih pesu. Penabuh sing noleh situasi dan kondisi. Ngelek-lek pergino tua angklung gamelang. Nih pergina soleh dia yang milih insan tabuh apa ya gamal daripada Cang dari pergino enggak sing memilih tabuh mengudiang pada tabuh tak igelang ya bedeng ibu nengke igelang tabuh apa tuh ane mana tuh tabuh angklung berjelas tabuh angklung benar yang angklung tabuh apa tabuh bangke
Yang bangke ini tabuh hango ben angklungnya kengken pantas nih. Men harus ngigel. Ngigel. Men ciprigino. Membalik calon arang. Saya dibi ceng ngigel calon arang. Dibi calon arang mengkengken bangke ini. Ngigel ceganokin masyarakat. Bangseng pelih dalam penampilan kita terhadap masyarakat publik pencinta drama gong. Manipuan, don, nampilang drama legend lah. Man? Calon arang adang. Kan gong bangsat ibu. Anda tidak senang dengan saya. Jangan demikian. Berbicara atau bagaimana komunikasi penampilan orang tua. Ngelek-lek angklung. Berarti ngadakan pergi ke ngelan bangke. Saya menakeng. Sing ya gitu. Man? Nah onyang idadanine kangen. Kangen kan? Kangen kenci. Makanya rauh, maregan tong kosong payas merotokop. Ibu-ibu konyang abu api Pedro foto. Lu saja. Ada ibu-ibu baju pink nguling di kapal. Video amat sih aduh. Duh Kak Pedro tumben dapet nui depan pematir. Pedro. Men. Engke? Kadenan bomati. Bomati. Makanya kesiap kadenan menema ini. Yencang ketemu dengan penonton pencinta drama gong legend. Sehingga mana kenyataannya saya masih mohon doanya. Semua pada penonton biar panjang umur. Bisa ketemu malam ini. Jong orang atmu. Anda berbicara boleh di depan publik. Tapi jangan mengundang masalah. Orang ibu-ibu gitu. Ibu yang ada ngomong gitu. Saya ngomong. Wah bungut traktor bedekin ngomong. Dong masalah. Apa kan? Penangklung? Men? Ini timpal jangan nih. Timpal? Men setia kawan. Setia kawan? Wih yang sing ada legend-legendnya nyen mendidik cang oleh pidan. Penabuh hebat. Penabuh hebat? Benar. Benar cai. Cang ngerti kan cai. Cai jelma lekat di telur. Anda adalah penerus generasi. Saya akui Anda. Tapi jangan demikian sama orang tua. Maro lekrek nak tua. Ini agat nih. Nya keadaan panitianya sing tawang. Umen PKB sing ten tampil cang tumen jani. Weh ini drama gong sisan-sisane nyanyi hidup tampil. Artinya optimis Pedro kedepannya dramanya kalau bangkit. Pasti. Oh bangkit karena? Pasti bangkit. Tapi ada pada konjang. Apa? Kayak yang dramanya bangkit Cino hidup. Ngaduh kan sembani jawab. Makanya metakun kencang. Sembani langsung ke gong. Ke gong melang yang dukung lah orang tua. Biar lestari dalam penampilan. Dong angklung gamelang. Berarti Anda tidak setuju. Setuju lah tidaknya. Yang penting kengken dukunglah orang tua. Untuk penampilan legend-legend pada malam hari ini. Yang angklung tadi gamelang. Yang cidot karena sebet cang. Gamelang angklung. Calon arang manipuan. Do drama. Legend ada drama. Lah drama-drama ini sisan-sisan hidup. Wah. Dia calon arang ada. Udah masih calon arang. Cang saya sebet. Saya takut. Alih. Lihat abian kapas. Lihat sanur. Aku udah lihat. Ada punya. Sehingga punya. Man? Dorang punya nak tua ngomong. Mumpung kesempatan tampil. Jani pengedang penelah. Canggih tadi pergi no. Undang cang lihat. Aku udah lihat. Dong orang lihat merem raja. Main Jani. Amah Pedro. Ampura pemedak he. Ampunang tiang ni kamu maksud sesabukan tementan. Tiang kalau mau bangli jak kamu molos kan pangtain pak kamu kalian. Jakale, aku udah lihat. Cang mai Jani. Ngaya cang lihat center pangtain amah lihat pok. Sing ya malia kadang ciblok-blok lihat dan pasar kadang blok-blok lihat abian kapasi. Adik. Duak-duak lihat yang main sekali lihat sing cia mau cang mau. Saya mau. Mon. Lihat lengah. Nyen kel ngamak kene kulit keriput isi bedek. Ngalas sama. Main lihat cang mau. Nyen ngundang. Ci. Cang undang. Men. Lihat pengeng tuh.
Pengang nggih. Sengundang amah. Ya mulai saja leak wanen. Penlah dicang ampuro, ring pemedak sarang sami. Salin nonton wong ini mangkin. Mangkin malam boleh kecunduk metimbang wirasa yang dewa dicang. Penlah dicang tadi jelemu. Jekale. Leak Badung, leak Denpasar. Mai jani, amah i Petruk. Arus jani main. Arus jani. Adi usah jani kan? Bani mai leake. Engken. Amone ramen nih. Sing. Yancang di ramen nih bani ngundang di sungai Ampura. Ini bersing nawang unduk, ini bang Ujang kamu ngundang Lea drama gong, ngawak. Be yang gitu tuh ngundang. Penabuh melajar manipuana. De penabuh beliang. Teman. Anak sebenarnya kehidupan di dunia aja kehidupan di kali di dunia nak patuh. Patuh he? Contoh. Contoh. Yang di kehidupan dini di gumi ini deman magambar. Sekala. Di sekala. Benar. Di kedituan ini deman magambar. Ini sekala. Yang jelemu pas dilemah nu hidup deman ngigal. Di sebuah sengnu di kali di dunia ngigal masih. Bola apa-apaan tuh? Benar pemain drama gitu masih. Kira-kira? Dini ngigal drama, benar singdung ngigal drama. Pasti tuh. Oh, contoh waktu Contoh. Karya gede di dalam puri. Nah, coba. Mengejaran karya. Hah? Wih, konyang pemain drama ini di jeruan ngigal drama ngantorang ayah. Biasa tuh. Wah, ini bobo melingih konyang. Almarhum Sugro di tiang gangsar gingsir di jeruan. Gangsar gingsir. Di jeruan. Dadap. Gila, Ubong Batu Karo. Nah, tuh. Bo MPR. Merajapati. Konyang. Macam kejang. Gangsar gingsir. Gangsar gingsir. Dadap kiul. Dadap kiul. Konyang. Benar. Dolar pasangannya Ipetro. Dolar ngeleng sik-sikan dijabu dalam puri ini karena sing ada aja engikal. Bangsing sebot ngelah nyamuk, bangsing sebot ngelah timpal, barengin harus ke dalam puri. Mari sekan mau timpal. Tuh. Aman ngeling nak mata pesuya ci ujang bungut pesuya. Sing ada ganyal nih. Inggih. Para penonton serang sami pineuntat mangken jamatur makin boleh sane pinuntat makin santen boleh kecunuk reng dewek ditiang metimbang wirase. Pemuput atur rejang ayah ngaturang pengenan kayun benyang cidang berangkat ke dalam puri. Ledang ampurayang mendewentan atur cidang laksana lidang sane sampun lidang ampurayang banget sampunang punika angene suk sekel ring kayun. Nyak mati dong. Nyak udang sing. Men apa identing cang sing ide apa? Cang mati pragat mati bang sing cang meraden nyamuk. Sing cang ajincu yang bilang masa sing ide apa? Cang sing ide apa? Napang luang pejalan. Lo pang luang pejalan cange. Luar cang ke dalam puri bang sing paling pejalan cange. Tolong atuang cang kemunah. Mungkin menep. Dia mau beler. Ada gitu? Ujang cimati majakan cimati mati kan. Kian cang umpama mati kan di dalam puri paling kewah mati cang. Yang ci sebenarnya berpikir Cina Allah mati. Tinggal mati kan karena di dalam puri cengerah orang dalam itu. Badung urusang itu begini hal mati kan. Wah akhirnya marah teko maitro. Yang cangin tawan cang. Dolar cing lah timpal, dadap kiul cing, konyang cing, masa cang, cing cing. Hati-hati anak-anak muda berbicara di depan publik. Sebelum Anda berbicara, tolong pikirkan dengan otak dingin. Bangsing mai penampilan bener drama gong legend, ngai masalah, cang mati majakan, cai ngadakan cang. Panggalan bangko, kengkeng kena cini. Bangsing ada ngelikaden pejalan cai ini. Anak muda boleh berbuat, boleh bertindak apapun semaunya. Bangsing ngawak, nak ketua ngomong, depeleh kang acang. Anak-anak muda, lahir belakangan, boleh aja.
Ken. Ada Cin. Jak cai jaga. Apa kayak kak? Ketemu jadi drama lansia. Sik. Ngajak nyamuk ya kan? Apa ujung nih Cing? Ujung bakal. Jangan ada kamu mati. Belum. Belum mah benar dong. Ada kamu mati nih. Nak metakon kan? Metakon. Apa yang metakon berarti ngadakan mendoakan kampanye kalian bakal. Orang siap. Siapa yang gitu? Ngoyo. Takut dan main-main. Ayo. Oke. Oke. Aing geus semua. Hah? Nyen kadang gemalan tuh. Nyen po, do lawan. Lah ngudiang-ngudiang sih di semangat sana. Miagan. Miagan masalah bangke. Bangken nyen ya gede. Bangken pinang, bangken lemah. Perak lengah. Pedro ada mati sehingga harusnya ngelain inisiatif. Pedro sehingga mati, Perak mati. Cang mati. Cang dari orang dalam itu. Mara cai tua dia. Jap panci cai banci pangengal mati. Hah? Lembaran menapi. Yen juang bener nih. Di Subani omoni jadi cai ajak gelak ajak bener. Iya. Bener nih. Ajak liang kena ke dia misi ringkeni ringkete. Iya belajar. Kengken cara nih banyak liang. Dengan uyut. Dengan biote. Puniki kanggo. Wah. Adi ka aku kengken. Mau genep sen ini genen tak sepuluhan nah. Kanggo geranya muli babakan. Rama sing tadi muka rahasia mangku. Maaf ya Pak Mangku. Yen sing deh. Cai bolo li cerek. Ngempu sat maka bener. Dek li kepele kan dasar angin makau na. Do dah ke bener gitu nah. Toh munyi itu. Kini nak bener ne. Yen bo cara munyin bener ajak petuk mara. Gae liang gae kena ke panyak bagil, panyak long. Makelo pa hidup. Dak kenyam mangan ni bo Kalau kelam sangat kenyam. Ada mau kenyam ibu. Makelo di Bali ini ngoyo. Rara, misalnya ngigal drama, pemain dramanya bedak, dan dia ngeliyeh ke belakang. Nih ya kamu. Bedak, sang bedak. Tuh kolam selion. Dadi. Oh, nah. Kini ya, benar nih. Saya ajak petuk. Yang yen kini unuk bener bang Jani, kengken benar nih. Nah, ibur makan. Sengalih pangliang kena bener nih. Berdeke ngai uyut, berdeke ngai masalah. Nah, tuh. Banyak aman. Tentram damai bumi Bali ini. Cai perak ngelah kelebihan. Tolong jangan sok ego. Janganlah kekurangan. Saya terima dengan lapang dada. Apa syarat Anda? Oke, saya terima. Tuh, pangketa apa? Ya tuh nih ngomong gitu dibuang bocang nop. Jadi kini. Jangan makanya. Yen mula baten kini ken murid mungkin bener. Jadi kini. Ibur bener jadi. Ngomong. Malam minggu untuk libur gampang. Besok kan minggu libur. Ngibur sama Ci. Malam minggu kan. Gendeng cow. Megendeng. Banyak liang kena kata. Gampang. Nah. Tegarin. Malam minggu. Adi jangan ada skater di. Bisa Ci megendeng di. Wah. Wah kan, ini lawan. Kadang sing bisa penyanyi, Beleng, penyanyi, Agus, Pirato, Nyenguroka. Wirato. Hah? Pirato. Nah yang penting kan bohong orang. Pirato tuh nak Atmo atau orang Ci.
Tani megening lerenge. Mau saja bisa sih megening nih. Yang tegar ya nih. Malam minggu, malam yang sing keto. Man Kene. Mriki ki kale. Nak sing keto sing kening malam minggu ya. Kene. Sing ngaji dua gen awan sih. Sih bisa sih. Siap. Mengening. Malam minggu. Mengening. Malam minggu gening Kang. Oh, malam minggu. Jejak malam. Malam minggu, malam yang panjang. Nah, tuh Maro, berdengar sih. Kawan. Malam minggu, malam yang panjang. Tuh, Bo. Tuh kan dawang. Nah, mungkin je dawang untuk yang kawan. Nah, jadi kini nah. Saya aja dadup, Petro aja perak. Yen ci sing bisa, tinggal lagi banci. Dia sing ngugol. Oh, kan? Nah, yen bisa. Lanjut sangat tang tadi, Bo. Oke, 1, 2, 3. Dengar ya nih. Ingat. Malam minggu, malam yang panjang, buat hajat pacaran. Pacar baru buat kenalan, kenal di jalan. Gatot Subroto. Weh, tekadan budaya nih, subodaya nih. Moseng ci bisa. Nak belum ingat tadi pidana nak ketol. Kenal di jalan Jenderal Sudirman gitu nak kejak. Awak jojak Gatot Subroto. Orang tinggal di mana? Singkat kata, singkat cerita, aku dan dia buat pacaran. Singkatan kata tanda kenalan, kenal di jalan Jenderal Sudirman. Singkat kata, singkat cerita, aku dan dia jatuh cinta. Cinta yang dalam, sedalam laut, laut meluap. Mati onyangan. Mati onyangan meluap laut. Tsunami. Jak saja kita jak nguap dah sebungut na. Berore dia sing bisa bener tengilang ibu. Bro, babang cang mau balik kan? Karena pas ada lagu ni cang kena lekat. Oh, tuh. Kita merasa ya sing bisa tengilang ibu ni mau balik kan lagi. Kau pelih ni kau. Juga semua ada lagu ni lekat dah balik. Apa lekat dari mana? Pijat, adi sing gaya nak kan? Kan cari berapa nak itu? Itu je kangwah iba. Ngajol ya. Ya sing aku ini ke panak. Panak siapa ni? Robak katana. Tidang sampun medue waris seniman drama gong satu-satunya anak tidang nomor 2 Blauk. Ingin melestarikan seni dan budaya. Mangno tetap ajak Bali, Kenten pangune. Weh, 5 weh. Oh iya, Bang. Genit. Aman genit Dori apa Dori? Di depan lah atin kamera liu. Tapi tukang kameranya genit di nenek ada di nenek kasar. Itu tukang kamera blok. Yang pesan di lembaga. Lanjut, ya. Lanjut keket jadi nih. Jatuh cinta Ayuda. Jatuh cinta Ayuda. Tanggal 1 Ayudu. Tuan Haji Ayuji. Cina bolong ayu longan semat ayu mat. Mata sero ayu roko kretek ayu tek. Tekor bubuk ayu bubuk. Gagning nen nasi bungutan na. Sajan pesan adik kemolah kuang gede belongnya ngantun jeb ye ratu. Ampunang kenten apa bapak jangan kini mah. Aku yang sini bapak anjir. Oh, iya sing aku yang sini panak. Oh kenten. Kan? Mana kene. Si hujan lega. Yang tadi bon kena kejak kita sing nanyuk dah se. Jangan genap pada misi jak elah sing kejar-kejar batis dia. Nenang cuy-cuy ini banyak hidup. Mekelewayan itu kepelengan nasi.
Adi makale di peleng. Nyen tunasen cirayunan siapa ajengan. Nyen kan ngamah bener saya. Apa sih ngejo makale ngamah? Mulai besengol. Kerjaan ayam geprek. Gimana ayam geprek capcay. Men pesbong lah. Sing bener ke bang Cipipes ni dijal juga ngalepes. Sing bener ngomong jeung alepes. Sing mondo cai bos ai. Orang jani. Kan bawa ada tegak ai boy-boy sing sedang bangun. Dan kenang bendikin ngamarak kan. Ya yang kan ngikutin bagaimana perkembangan zaman sekarang. Yang biar orang tua, tapi anak muda bisa minum, saya ikuti. Boleh dua. Bangsin yang cai betul gitu. Cai je numpal ke amah ni. Ada deh budaya tolong tu. Budaya. Arak tu bas. Marak tu. Pati punya. Leng. Maru minum liu. Jangan makale orang yang punya. Punya, cuma jalan bos yang ngidang. Batak tengang kan. Itu masalah tapi orang ukuran dia. Jadi gini nah. Ingin jalan makan. Pakai pun api makale. Kini jadi ban. Ien kena kan bener sing ada. Betul. Ien ale muro kewirian kena, kewirian unuk ke dini. Kesugian bos sing ada. Muncing segala. Sing ada nyanang pade. Sing ada. Ini di Karang Muncing. Ke walau ada di Sebatang bener. Wadah, tapi dah. Ni jadi unuk cara hidup pangnya pragat. Nemadan ngelah somah, ngelah kuranan. Oh. Kewala bener sing bisa bener kal ngelengkara ngelemah sing nak loh. Papan kena je subah sugih tau kan ngungkol ni kena bener ni. Angger apa nabi? Jadi kini ban. Nggih. Pangelah pang sing ngelemah sing nak loh. Nggih. Pang nak loh bakat jangkoten sing kanti ngalih ke mamai ngangoreng ben. Jak halo. Jani yaji kal guru kau tagihan jani. Guru? Makale gede? Tagihan jani guna-guna pengasih, pangaloh kali naloh sing bisa ngerawat. Dong alih pengasih, penghasilan. Menapa? Pengaran Semarang sing. Menapa? Acan tepuk, rayu. Kalau tidak, perkosa. Do memperkosa, guru kamu makale gitu. Oh gitu? Bogolan asing kan? Oh gitu? Nggih, makanya kampun api yo. Ai jani alih biang bener. Alih biang bener malu. Nggih. Ajak mepitung malu yen bos syarat biang lu bener kagak Oh, rawas. nggih, durus. Jalan-jalan jadi bener-bener. Nggih. Jadi macam-macam mau waktu paling. Ai. Adi, mai ambil macelap lo? Ke jalan ke Kalewayan. Rasa suang-suang kene bayune. Selemah petang, ya rame, liu aja. Kewala pekenaan kene rasa suang sepi, sesai-sai. Ngelah rabi ke kene. Sing tahan ngoyong-ngoyong jumah. Parekan masih patuh. Ipetrok, iperak, iblauk. Biasanya nak iyo ngeleganin kena dewek. Nih jani dijo kada nuleng tuni laku ratu gati peng. Kadang kuangan dogen kada raso. Loh. Cuk. Perak. Perak. Adik ini cuma tepuk jegek makale.
Ngoyong yan. Ini makale yan, petilasan awake yan. Pingsek niki adine. Kosong. Kang. Kenten rabine si ragone kenten gede kedapal aduh nak keketo. Kengken. Maru suge ragone keketo nyakin diang nyakin puan buk sing. Nen malu. Besek tunian. Benen ningahang ngajak panak. Panak nyen to. Niki adine. Oh, adi sing panak. Dan ida-ida yo nutuk gitu. Jani milu. Milu ampun bang milu. Nap ngecel ngaki ngeling niki ini. Cenek adi cenek. Nggih, dijo jajak nang cil genten nggih. Oh. Nggih napuken anu mrecak nepuken alolo jak bangun sing oyong-oyong ngono. Yang nepuken bener jani kengken. Oyong yan pokoknya. Oyong. Berarti aden peraknya bisa ngedenang, bisa nyendekang sing gitu. Bisa sedang-sedang lah genten. Sedang kudiang. Sedang tepas. Nyen ada anak dia. Wayan nyen. Keningan api yo. Kengken. Bongol. Oh. Tawang angut-angut nanda gitu. Oh iya yen sing bang. Yen bang. Kitok-kitok. Dan muncul yo. Yen bang. Oh angut-angut yo. Nggih. Begitu. Nato sing adine. Ampunang sangat ngusut nabi atuh. Enten makale. Jijik tidak. Oh, yen usut bener jijik. Men yen bang kengken. Wenten waktu tuh. Hei. Perak. Ditiang meniki. Mumpung sing ada nyen. Busan kan orang ibeli. Beli mekale. Kemudian mekale istri ngelarabi ke keto ratu gati gak besambate. Iyan pesu kongkong kuluk. Iyan pesu kongkong kuluk. Apa buen ajak mesare ajak sirap peragat ngentut yo. Nggih, jujang tenan ngentut. Sekan sing ten. Sekan sing ten ngentut. Sekan tenan ngentut sangkal. Sangkal tenan ngentut tidak. Kemudian ada sing bisa keto. Sangkal bengku wasan. Oh perak. Ya. Iyan perak nih jani dadi pengganti mekele sing gitu. Mampu mirip perak. Iyan gratis mampu. Ngale gratis-gratisan do genci. Nggih. Iyan putran bener kekengken ah. Aro sebilang petang. Benep. Sing ada nyen. Nabi si ada nyen. Panake dorine. Mai jauh, tuturena satu. Sajan to nanang. Oh, bapak tuh. Duang saja perak ngale gae. Bapak nih pangman ngale gae, panak nih pangman masih ngale gae. Iyan perlu ngelapana pana di pergino. Engken. Cekuling ijal ya gotong royong lapana pergino. Jauh. Yen ngelam ide beramo cara benyo kene. Dadi memek kualon kengken mirip. Tapi modan kualon. Jangan dong. Do nyake. Oh, reno. Kengken. Jijan dan mampu tenang. Dia dadi memek kualon, dadi panak tumin do nyake. Adi senya kengken ini gedenan si tengah nih kene ratu betara. Eme ratu. Anak, Petra. Terus, nak kengken nenenan, sing tawang. Mekale busan kene mekale busan kene mekale. Selamat kamu bro. Oh, kene. Makasih diangkan buron reng makale bangsat itu ya.
Aduh mulai singsang lah tata keramo. Yakti mungkin parekan sarang tiga. Benar. Niku ampun tiang dados. Milo na gitu mas. Sira uning drama ini apa ngerada kan tiang tenuning. Pemerataan. Duh kayak doang. Dani awak generasi kengken. Aduh kini nak lincir. Mekele istri. Mekele. Dani rakyat mudang cangkel ini. Sebat. Kan nangkel kan. Mekele lincir. Mekele gede. Sebat kena hal. Napi sana mawin. Dia naliang di kesugian. Sing kuangan. Ya sing kuangan. Yang aku ini. Meliah. Di garang kunceng. Benar. Kewan lo bo. Nggih. Lah nejane mekele lanang. Patut. Jak peragat pulas. Peragat ngetekang bati dogenan. Mangkin? Ngetekang anak pipis. Mangkin mekele istri apa nih? Saya ngenahang putrane. Saya ngenahang pianak nih. Mangkin? Jadi kene. Nggih. Saya ngelah tugas jak dulu. Nggih. Papan kali jani konden ya metangi mekele lanang. Nggih. Dan jawab dundonen aman sing kayun metangi siam aja ye. Oke, dan nggih, yen ampun mekele istri tak dia. Oke. Ini sarang. Barangan mekele. Mai. Guru. Baca mana lepas, direk mekele istri. Aduh, mai. kan. Apa gawe citotonan tawang cai sing rainan denang gawe Banten. Mila mau Banten sing karuan apa? Lunas ijang nyamone subuh-subuh mulih. Bang Kengken. Bayu Dano bebudal mulih. Dada mulih. Irago dipisado, nih. Kau cai melat bilu mulih ke mau kita. Hei, lengah.
Onyang tuh nih nunasi jangpang selamat. Pangman lingih tongos manutkin karena usanane gitu. Oke, so maksud dia. Oh iya, aduh. Aduh, buat dari Sabang sampai Merauke ini. Hai, jauh sawat tadi ya. Nih budal-budal nih ke Mang Nopoleh. Genah manut ring sesuai dengan perbuatannya. Gitu bahasa Indonesia nih. Betul. Angkali lagu ini dipisah ke benjileh nih. Coba mulai ini kan dipisah ke. Ini nyilah kan gumine gede. Ada nama makrokosmos. Jeh nih dia karmen dia, caksun dia, bagian dia, pasien dia. Apa? Bayu tejo kaso pertiwi. Coba nyilah apa kan ngangonnya nih dawa ke. Tangsen beda dasan ngawat. Cara nyilah baju nih. Belum beda aja uliang. Beda bisa baju neleh nang bahasan baju nih gitu. Gitu maksud dia gitu. Nunasi hijau. Ya nunasi hijau pang boleh hijau. Boleh hijau tuh kengken. Bawa segar. Oke. Ya nunasi hijau sengman segar gede. Hijau kan gede. Ya. Gitu. Nek gede itu nek jaruh. Di kengken itu betul sakit. Nawang. Di lupian nih. Uga sama romo nganten itu panglimo melimo bebani gelambok. Di keuangan ini masih sakit. Jangan Anda berlebihan. Kurang juga sakit. Lebih juga sakit. Sakit. Pang seimbang. Dunia ini bukan dunia pas. Dunia keseimbangan. Yang ada tetap ada, yang tidak ada kapan pun tidak pernah ada. Kalau ingin maju, janganlah mengada-ada. Harus berbuat. Artinya memperolok-olok diri sendiri. Gaibo lo. Yang paling tengah di Bali bisa mau. Bisa mau tuh? Coba. Kutukan yang dikutuk. Tadi yang alusnya bisa go ngalang irago 500 siban karena bisa. Nunas tangkel. Oh, kentan. Ada nunas tambo, nunas pepelajaran, nunas aja, nunas neketo-keto. Neketo-keto itu pengasih, pengasih-ngasih. Kan yang mulut yang marketing nih tuh. Kan pelinyar kan ampun online nang tiang. Banyak pilar. Tapi ya. Sarajani tuh. Panyaunya nak nawang. Bahwa kita melayani aji pengliakan kan. Gitu. Linyar. Ya. Linyur. Ya. Meja malu. Ye. Apa tuh dari yang ben misi ngelak, ben misi kireg. Ngeti tiang kan takut ngajak biang. Tan purun di tiang mendahului kenten. Ulian bakti nih. Ulian tresnan kapening biang. Tiang wantah bakti. Mana titian tuh sapuniki mangdo semakin kenten usaha lia irago niki kenten tuh ngodalep merikiang tiang eneng usaha tuh. No. Amun tuh subuh pengitar buano. Nge? Buano subuh mekejang. Nih kau jalanang pangkau. Nge. Nih kangin jalanang pengliakannya nih kangin. Nge. Nih kajo kelat patun di tengah-tengah masih patu. Ampun tuh tapi tiang gak sedikit sap tuh. Sap itu? Yang kena tiang kan ngelekas pangtan di petang-petangnya. Pernah. Bypass sudah bagus mandret yang lepas. Aman pang di beten Merkuri ben pang liu nak nepung ketok kena tiang. Adi bisa keto ya nang liak tuh tongos ini sepi. Tongos mengkap. Nih ngudian nih digalang-galangan di tengah selia. Linga. Ampun orang banyak pilar. Oh. Begitu kan ngelekas tiang. Begitu? Kena tiang nak kal dadi gerudo. Man apa? Dadi leban tiangnya mak mandro. Mandro apa ke jaman? Dadi motor tiang. Amat di motor sen gede yo tuh. Motor NMAX ben. Buy. Begitu jak cuas penang kangin ka di kusambo setopo ken polisi ya. Bih, bodoh. Begitu. Tilang aja polisi ken. Tilang tiang. Aduh nak nilang polisi tilang motore. Begitu? Arep long tiban sing samsat. Coba ngawang-ngawang mak mandro. Boleh penota sing konsentrasi gitu. Muter aksara tuh sing konsentrasi otak. Yen subuh biang nurunkan ilmu. Nggih.
Melang pedeng dengengang kupinge kedatang matone. Nggih tuh. Limo anggo nulis. Do masuk kanan, keluar kiri. Nggih tuh. Kadan besar sayuren ketu. Nggih tuh ampun aja menceng kene atuh. Namun lah kene ya tiang ampun ngerti tiang pun ngerti ulian tuh pelih agulekan gen tuh. Nah jadi agulekan di apa senan? Tuh yang stres pasti budo-budohan. Sangka lo benang-benang belajar, necen patut laksananya, necen patut sing, tuh naik kenahang nanjan. Siap Bunda Ratu? Nah. Bangken tiang sampun siaga niki. Nah. Bungo mik sampun, toyo kungkuman sampun, galah Bunda jagi lakar kenten. Nejani biang lakar Jurusuano, nggih, bersih-bersih. Dengsa, tiang siaga. Pemragat gayanya ini jadalu. Durus. Sampai lenger rasakan dosang. Yang sampun kenten durusan. Memang mak. Lat sampat kan jemaah. Lat. Ayo bulong. Beli made. Tunggu diang dah disasa beli maid dewek tiang. Ri sedap tiang mare nyampat itu disangga. Nah ada apa nih beli made? Begini loh. Beli nak kita lakat kaya malu aja. Oh. Dada nih beli bakal kaya. Itu. Mentimpal-timpal beli nih dijo. Dia nak kepedidian beli kaya. Oke tuh. Lipi, dijo kok ada lipi beli. Dijo kena tiangnya beli. Aduh beli moyo tuh dia mau baiki pesan beli. Dijo kena lipi beli. Aduh jejak pesan tiang beli made. Sing ada nak guyu tuh. Beli, nang de beli mau baiki. Tawang beli tiang jejak pesan kape ning lelipi. Agak tiang sing pungkat mara beli. Ada glenos gitu besar. Kadang lipi gitu. Ya mengisi, jangan ada nangisi. Mi jani cang gisi mi beli. Apa? Terus gisi gitu. Gini. Kengken beli. Dane jadi dukuh mau seng. Pang mau kedas-kedas, mau resik-resik. Ini tiang ngabe sampah. Begitu manyus gitu. Oh cangdot manyus. Sing bocang barang-barang, sing manyus. Kalau pang ada aja itu. Beli moyo. Ya. Yan kita yuk kena beli nenek beli made mudita. Nage masih manyus. Ongkap kone beli sakewala. Gaginan tiang mekedas-kedas nyampat itu disangga konen pragat. Oh, tiang pragat. Beli moyo. Ayo lo nyampat lagi di perajan. Muyong karena lenya meluna. Kami lusek barang. Nah. Sakewala beli. Belang-belang nggak beli ngaboragana. Dan yang beli ledak itu di kayaan. Apaan liu bajang-bajang di tu kaya. Oke, itu no. Benar. Narasi tiang pang madak pang selamat. Sing dadi seledat kaya. Sing dadi seledat yang kaya dogen Oh, kita selatnya kaya mana? Belang ngajak belen tiangnya. Belang beli. Dah. Beli. Belang-belang yang beli kaya na. Tiang bakal nutogang nyampat malu ditu disangga. Ijo jaken penyalang lo kene. Paman mesliahan, mumpung ide Ratu Dayu nu sibuk saja nasane ne liu tamu ni. Manus japmi ketutan. Omone panas itu ada apa panas manu. Enak nih.
ya dia. Main lali ke depan deh. Oh, pasti ada nak antang membersih nih di tukade. Tumen Jani jak kene Tumen kedas bersih kene tukade. Nih Bomadan, manusia itu sudah sadar sekarang dengan lingkungan. Iraga harus perang presiden membersih-bersih kalau kene. Iraga sing ngidang nyemak gaya itu. Apa raga tugas selen nih? Tugas selen bang, nih mau bersih bang, yang mau bersih. Apa dok melakukan selen? Tadi jane kalau kon manus. Ini ngale-ngale batu. Ada yang batu ah? Dini beluang manyus, dini itu mamanya. Dini beluang manyus. Banyak teh sing dek basang apa terus nabura-bura. Mana kalau mencapan kene sing los malu baju. Manyus. Kalau mencap kan bedek kadang dit kita. Si belu sing mesti ketok. Ini kan jalan. Cang manyus. Adi lo mau keruyuk. Cang apa? Kedai apa tuh? Kalkun. Tumen nepung nak bagus ditukar deh. Ini kan. Ini kan di bang liwat rugi nase. Benar. Ya benar aja bawa malu sing itu. Nalo kan bang legaya mau nak nok je bayu po. Bah, ane agat mau nyidang mau jalan. Engkel ane. Apa gasnya nak makelo jawab namo. Oh, mana operasi yo? Wah, orang mati, Mbak. Ya ampun. Mana yang penting nu hidup ya nih. Hai. Ada bagus. Yang sing peleh. Asane tuh dari patih kacang koma tuh pidano. Patih kacang koma apa? Kacang koma sudah pengit. Yo, sana tuh. Tuh, isu padmo tuh. Kadang cang nenek sing nu si hidup. Halo, Wal. Ati mau wal kamu? Man bapak ancang mau beli kamu? Jangan mau iwo datang. Pade mudite. Oh, pade mudite? Beman betakon. Konen? Ngebakat oren, nah kadang bakat oren. Nah, yang penting kan sing ben yang repot medakon ben. Kan betawang made mudite. Made mudite. Nem mau nyoman beleleng. Oh, ngelah adan baru jani. Oh, nek raga kan klinyar klinyur. Tuh kadang nak bodite muditi. Sing nyao na lo marah muditi. Adi? Nak kengken tuh mau kokuan. Marah tepuk cangkopan agen bang mungkin ngentot. Yan nanu nasa. Yan ba? Ngidangnya nih asane nih. Mau nyereneng dia asane batas. Nang coba paong kengken ya. Ulian panjang ben. Biasanya ya nak nyereneng tuh paong jak seret. Coba loh, coba. Mari kita balik di negara di samping tiangnya lanjajani mademana wirebenya tiang lakar luas. Luas kije. Luas kije. Konen. Noke bali ingatke unoke tugas barang-barang numpang dokar kasakisi sagasogo dokale dayasa tiang bengilan beli lucuda ulian numpang dokar tresnane dadi tummo tiang merasa bahagia taken padewekan dadi kenangan kayang bentridan tu bapak sosir dadi saksi tresnane opnen di ngah apa sing cang magending
bas luung geninge rasa kedaut kena jak sing kita masaut. Ian geninge ini luung, di gening yang mare tuh. Ada di luungan bense sing tawangan nih. Gening apa tuh? Semut numpang taksi gitu. Semut apa numpang taksi? Itu gini gitu. Semut api. Ijo amen mulai. Belajar kebatinan, boleh aku likan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Buduhan. Ini buduhnya. Yo, buduh. Iya. Beceng tuh alon-alon kenten tuh nyanan kenyat wat bohong tuh pegat holong tuh. Cegek sekadi bulan dijabuin bali mengalir. Bulan. Cegek sekadi bulan dijabuin bali mengalir. Kulit kuning gading alis madong intara kaenang kena beli budo paling kepening adi udah beli kamang udah besanget ngajom tiang udah beli kamang udah besanget ngajom tiang jalelan melake tua beli nuenan jalelan melake tua beli nuenan Sampai pedak dinyarang ni namanya siga malungora amang orangan tu masih siga jantuk sigone kerung ajit kenyir keprat keprit Barang landung nih. Barang landung. Nah, timpalan jero lo. Aroma bat aja beli bagus. Aroma bat beli bagus. Jero wayan, sablerang. Adi mesti menggablerang. Enggak ada dong. Oh, enggak ada dong. Nenak kengken tumen mahi dadi kene basange beling ane madan galon ane nungeng galone misi caratan neken caratane ento ceni adi ceni anak suba prirat tadi pirat anu dua kulit nih mula kelongkang bedur tembok memulot mabalik tipi sanjang udah pengkang jalan mo kebadui bisa biar caranya jadi gitu ya mancur airnya muncrat kanyong manis balinyen galaga Jang lah gending itu mana? Mau badeng. Woi, garah. Kenyamanis adinya ngelah. Aku mistipis sirane no enak. Beli adi ngelahan.
Tiang beli kuasa lan gelakang bareng duman bahagia. Dumada ulian tiang mau gendeng kene aku panjang yuso nge. Nen malu jero ada nonton. Hah? Ada nak boba. Oh, bangun tiang. Jero nyen kurang cah. Oh, enggak, au. Bang bu mau bales sengengken nak pecah orian nganten weh. Mayan. Mateka, saya mau dalam dia. Pesu-pesu talo eh. Nak jangan semu. Aduh. Di sebelah kene kene. Beli made. Teman kene teman. Beli. Ah. Sing deman. Miron. Ada polos ke tu. Nulis sama kita. Be. Nulis sama kita. Be. Hei, nah. Wei. Saya begitu nulis. Beli made? Ya. Mare Nang udiang-udiangan beli dini. Ya kalau maning beli ngajak anak lu. Nyene beli made. Beli nawang. Itu Pak kumat. Dia ajak liu jari. Nah. Len bangli sedang bajak Petro banyak. Cara ketekong ya. Hah? Cara kene, cara batu borean lilik bareng igal. Nyai jelemon lo, nyai. Ah, dong sing metolian nuling tuni. Engken pembalih. Nan malu nyai jelemon lo gitu. Nyai jelemon lo gitu. Bang dulu lo menyelesaikan masalah. Menying wani lah nih. Bang dulu lo menyelesaikan masalah. Sake wales sing ya kene ngabot tingkah ku pada nyai. Stop. Mune jegek. Maksud lo? Bang dulu lo menyelesaikan. Emang gue pikirin. Jogdo pikir. Maksud lo apa? Pikir. Ilok minyak nyai. Oh, pakai subonawa. Kengken. Tekan yang ketatuan nyai ini. Man? Ne mara nyai ngerayu ibli made. Tawang nyai. Ibli made budita nyen kadan nyai. Wake Kusumasari ning lah ketabone pengenal. Oh. Ning lah. Mana? Deket-deket sakit jemat bat kelak mata. Kadang je nak kurang aneh. Oh, marah bertunangan. Marah bertunangan. Ya ampun, istighfar. Istighfar. Marah batak bertunangan, jengkeng-jengkeng. Nih kadang nak mau kurang. Sombong amat lu. Wah, nyan ada nih. Adan wa kene dia Kusumasari. Kusumasari? Bener? Kene nari. Riri kan ngomong simpel kan. Nyan malu nyinya danye. Cang, kelinyar. Oh, benah. Cang, nyen nyur. Benah mau meklanyi rengsa. Oh, gitu. Nih apa kan namanya kacang koma kan namanya. Pasti memen ini. Apa tuh? Pasti pici-pici kan pakai memen ini. Nak. Sombong maringi mokona. Ingin. Cang lawang, cang. Nak. Aduh, jadi wajah kayak jam kecok ini ngoyong. Ya, cang cermin. Aduh, Mimi. Ngoyong. Kadang maribi ngangonin sulen. Iya, nasenyen. Adio orang bicarangan gitu, Adi. Ajo ya marah dibing, sundeng ya pasangkan gitu. Hei, buka akar tuh di milo.
Awak bergelam-gelam misi ngerepat, minggir-minggir bukan lu yang punya. Come on. Kok kengken aduh. Kengken dong. Kengken. Marahnya ngelatunane gitu. Benar. Paham sengi. Sebelum janur melengkung, nyen kan tadi ngaleh. Jadi kan tergantung ya nyayo kan apa seng. Yang sengnya orangnya. Hah? Yang seng? Nyak orang mesti. Lo klinyar nyai. Kengken. Nyai nawang kengken ketatuan anaknya ngalih kuranan. Man? Ya anaknya ngalih kuranan patut kedasarin ban kena tresno pada tresno. Jangan apa tresno setengah mati nih. Yang kena nyai ini tresno sakewala buka pesadon ibli made mudito. Ibli made tuh sing ada kena nih kapedeng nyai. Kemudian nyai memaksa. Jadi sing perlu ben orang gitu. Zaman pemilenial, zaman pemaju, nyen jama kita tuh ngalih. Nah, jadi jaleh. Bila mana perlu training manusia matu 6 bulan. Hah? Misi training pangnya juang. Oh benang tuh. Dah, ni lo. Nyar nyai. Cang nak demen kan beli mademu dito. Ni masih demen. Kalau konen karuan pilih ya. Demi cinta, ayo. Ayo. Kalau cinta ditolak. Iya. Macam-macam lu. Yang mula saja nyirireh. Dadi nak lo. Putri ke bos. Edeng kan bisa sani. Jani edeng nyiar nih. Ni sem nawang nyiar kawisesan. Amongken kawisesannya ini edengan gini. Nah, ilong kusuma sari sing jejah bakal. Oke, mana udah. Weh, mara Jani cang nih nepong. Demi cinta anak lo mau gongang uli anak mani. Nah, isate nang canging ban kau. Nah, lawan. Ya lawan. Nah, lawan. Nah, itu kata get. Nah, mati. Kengkan ada. Hidup. Bo benar bayu nih, bo benar bayu. Kengkan. Bo benar bayu. Yang sana wa. Kengkan sana. Maribin satu uang asa tensi ya. Jani kengkan. Jani adik klinya nyanyi montok kebisan nyanyi. Ne sina bo. Nang tay. Marek. Deman ada dia marek canginjon. Mau montok kesaktiannya. Nah mulai jelas kayak nang canggih pang deman tennya. Kalah jenang. Mulai jelas yang senang seneng. Jani bo. Sing dawa anak lo bayu nok. Ngijek buka kartu gini. Pas aja. Abang malu nih. Nah, kalau siap kan Jani pang kawasan nih. Nah, nyen kekadenan nih. Nyi konen nawang. Mara dibi. Kan sejatene kesaktian. Mara dibi. Yen mula saja nyiri reh. Hai. Amongken kesaktian nyanyi klinyar. Edengang Jani wake mula sing bakal takut ngarepin ukudangnya. Oh, rewus mangkano karengoden saturan siro kusungosari. Yo ya teki klinyar. Biprayo ang orang suka kun kunang boleh. Dengang. Ya. Kengken merah tuh lewat nyai. Nenak kengken edenang ngomongin kawisesan nyai ini. Nak kengken. Pon muan jangan. Ada adi ajen sadapi adi pon klinyar nyai. Kengken. Sing medaya jangan kita lempene ngelahirmu ya. Coba kaden bona pengliak negenang kaden kal Jani pengtatas nyai nawang nah. Sekone nih kusuma sari mati nen malu nyai bakal nyangkutin di mademu dito nah. Nah, antosnya canang antiang jana. Amongken kawisesan nyai ini edengan. Jangan antiang amongken penampilan nyai edengan. Halo. Bukan. Sing medaya tiang mok lo. Tekanin teke ilo klinyar main nage. Ngerebut ibli made mudito. Ya dian tiang ngemasin mati, tiang muda misa dia bakal nilihin resna tiang bakal mati malu pedukuannya. Yang kene paundukannya. Jalan uning ayang kapin ngi bapak duko. Mau lo ada anak teke mau mirip nawang.
Kuangan doman ben kun iki. Yang toleh. Nggih. Ya nemoni jegek dia mulu pantas. Bener nih ngangon soma. Nggih. Di pedok dan cocok. Nggih. Sing cocok ya. Dan jarum plekang andong dari. Ngidang plek dia andong dari. Dah. Ayo. Lo ke Sumbasari mirip sing sap lo. Kenuku dan bener. Tahan ketemu, tahan masadu ajang, tahan kanti miyak kan dipekan. Ben lak kenah loke Pak Sido ngerawas ngelawan bener. Ke walau kita jani. Ampun nama bener. Beli jaket beli. Oh beli ya. Nah beli. Jikudo bani. Jikudo aja harga itu bani beli. Ade mesti beli jikudo bani. Maro orang beli ngelekek ada jikudo bani. Kini petekan beli ini ngerawas jani. Tutak. Ken lu ke Sumbasari. Tutak beli dot kal ngangon Adi Soma. Ngangon kuranan. Sing kalajak beteng mut-mut di rumah. Sing ada lenang kalajak ngitung ni kesugian. Ngitung kesugian di kadang bunceng. Lo udah kewah. Kalian nyai bersenglah kuranan. Cang meragat. Bongah rago. Apa yang sakit? Ya. Sakit berkemu itu nih. Mana napi Cino Kang? Lo udah ngomong Panglio. Uno apa? Maklum lah Anda wanita, saya pun juga laki-laki. Apa sih keperluannya? Mengisi kehidupan demi bercinta perakat tangga ini masih kurangan sing enu. Kalangan geno, apa sing mampu ngubian? Nyek sing mampu. Cangsen brising masih mampu. Awak sing mampu. Do main-main kene. Taluh, maman beli abang-bangan do. Sombong. 24 jam sing mereren. Lalu apa kaden? Lalu apa? Lalu cek-cek. Cicik ibu ya. Cai ngelamen lalu cek-cek. Do sempat. Yo. Apa boleh tu? Lima ada tu. Sertifikat tu. Ini 5 makanya. Jemak konyangan. Aku bungkus kaca. Sertifikat tanah Adi yang ngumpul kacang dia mau apa? Sertifikat penting sana tu. penting. Tutan. Jadi, mapan dia luluk. Edeng mas-masa jadi. Mule-mule, raja mule-mule ni edeng. Orang bunceng. Yang keuangan apa? Emas. Aman keuangan. Itu laku di Jalan Sulawesi. Udah nggak, Bu? Jalan Sulawesi di Koinor, alias Jalan Sulawesi. Nah dicoba pilih di rumah saya yang kuampes. Nih, makan bayar jaga pes. Gede-gede. Aman keuangan dibalik. Hah? Keuangan dibalik. Tutat ni kan? Makan aja. Tutat jani. Edeng yang malu mas-masa dia tu. Mas-masnya deh itu. Yang dia nulak ben. Itu marah takal-tawang. Oh, boleh. Oh. Nih, ada mas. Ani nyorok romong. Tuh mas dagang bakso. Tuh ada kemulak. Tuh dagang bakso nih emas. Kita ngetok lah sepuluh duit. Boleh. Oh. Apa kaden? Oh, boleh. Kalung. Oh. Cangsen mando mang, cangsen mando mang. Nih, do yang ni bang. Ini na bang kayaknya. Ngasok. Kelat. Cengken caranya ngasok. Perawan sangkal kelat. Gelangnya perawan. Nah, ini nasi. Gelang. Canda jawaban Pejang. Po. Rumahnya panak nih. Nen lalu mau ulah-ulah nerimo. Gani lo pengawan. Tu sertifikat tanah. Sertifikat tanah. Ang etar gaden lo tu. Lo lah tu jadi bang bapo Ni mas-mas ni raja mule-mule ada ni. Pinaga penebus. Gelah kangon Soma. Jadi jemaat tu. Dampil tu jadi kena ngadap kena gudiang. Lan nganten ngajak beli jani. Roboke hong. Mangkin dumun. Men keke. Yen sing pleh bentiang narke. Beli madan beli wayan buyar. Benar, ya keke. Kan banyak lah dengan raos. Merasa-rasa tiang beli. Sapapan sebuah mekelo.
Beli kelawanin tiang kecunduk di dipeken. Beli paunukan tresnan beli ne kapinin tiang. Apa buen beli ngabo mule-mule buka kene. Suk semang tiang beli. Sakewala beli pengnawang. Ya anake ngalih anak lo patut kedasarin ben kena padut tresna padut sih beli. Kewala aksama yang pesan tiang. Tiang sing ada nyen kena tiangnya bakal mesoma kelawanin beli. Ada nih mule-mule buka kene. Apa madan mule-mule? Tiang sing presiden bakal nerima beli. Ya diaston tiang lacur dini di pedukuhan. Sakewala tiang sing ngulap kapinan arte beranan beli nih. Apaan tiang ngalih soma? Patut nih kedasarin ben tresno. Sih tiang kapining ibli made mudito tetagon tiang pang beli nawang. Oh dade nih kini sing lo nerima tresnan beli nih kal ngangon soma ajak ngitung kewirian ini. Ini nah. Ya maro monto beli ngeraos kaden lo kal ngalah kena beli nih. Ya Pak. Beli muani ada ini kasar beli bisa, halus beli bisa, melaksana kengken, nyak ngelawan sing. Donya lo, donya. Kemudian namang nak lengah. Beli ampur ayang tiang. Ya dia son penglu pengpat beli ngeraos kapinin tiang. Cuta tiang sing sido nerima tresnan beli nih. Ngalih beli anak lo nak lenan beli. Cinta ditolak, dukun bergerak. Nah, itu pakai dah. Boleh jangan dah. Pakai dah. Mak. Dengan salah tampi, cutat beli paksida, mesomah lah ada. Lan tiang beli gali. Beli aduh. Tolongin tiang beli mana? Tolongin tiang mama, tolongin. Tolongin tiang. Tulungin tiang mo. Tulungin mo. Tulung. Pisan di tiang. Idoh Kusuma Sari keplai bang. Nemrai bang. Niko sira wayan buyar tenden. Inan sugih kocap. Dong ngorowang sugih. Ini Jelemu sing lah rasa do. Apa mawinan ketu? Yan mondo abot yene wayan buyar kanthi mlae bang anak lo do artin ye nganapang ajen nak lo. Patuh pemikasne patuh pejalane cara ubah. Nah, mapan pejalan ye cara ubuan, yen sing pejalan ubuan angon mapas ya karsing nyak ngresep apa? Ini mangken. Depang, Bang. mangken sampun sanang gelarang koyatnya nan gurune guru. Loh, len rasane lo. Itu kumatat kumitih. Bergel. Pemit gunung kawi. Iki hidukuh siladri. Ngidih wan-tuan gitu. Adang iwayan buyar. Lanjut di Luk Kesumasari. Ajak mulih. Coba. Jat Resman. Labda Kario. Api ini lo, Ramia pesan lo. Nah,
Antosang di pedukuhan antosang. Ini. Yang sing belih pan bako. Swejo Indo Sangyang Pramokawi. Melipat kan. Gini saya laki asal punika. Bako lakar kemerajan nunasi cering Indo Sangyang Pramokawi. Dumadik ajak mekejang kerajaan. Anda selamat yang tulungin tiang beli ngolong. Beli made tulungin tiang. Aduh beli. Kengken, gue kerasa pan, kedo yang beli nyalanan kemuanihan beli deh. Halus beli ngerawas benpok. Nya apa sing? Kalau ajak mesomah, mau widi widana dini di garang buncing, nya apa sing? Cai, wayan buyar cai. Mirip bongol pesan kopeng cai ne ya. Kengken munyen wake nene baru. Kadira sopeng klupeng pat wake mepeto wake mulai sing suka bakal mekuranan ajak cai. Nah yang subuh kita memutus kena benar ni. Jadi peninggalan. Yang sen kanti bakat kebajangan ye ikut semua sari. Wayan buyar sing lega dikenah ni tawang. Tulungin tiang beli made. Toleh jani kengken wayan buyar. Yang ni kan melaksana jani. Toleh. Siang dah pedang. Kengken nyak apa sih? Aduh beli. Campuran. Tulungin tiang wala. Tulungin. Tulungin tiang. Tulungin. Tulung. Wah. Wah. Senawang ikan drama ci, mungkin antem lagi. Pengalin tulungin. Aliang ubah pengalin. Itu di LPD aliang. UGD. Balok. Pakat ampat nasi. Bojo. Agat cai nulungin pau kudan benone. Yen sengketo merek kengken penadian benone. Lan atuen benu bukli. Jalan atuen tiang puleh. Undangan sami sampun memargi. Sampun. Man. Unduk celeng kudu menampah celeng. Sampun karin liang banyare sampun aturin dijang mangde nampah akana. Boleh sampun boleh. Kemudian kanan nampah. Celengan jadi kanang yo. Oh kanan gitu nama munyi. Sami sampun saya gan untuk Yen tadi ben beli celeng ukut angon sate digenum. Terus kok gede-gede bisa. Ini gede kenapa? Inan suge. Arko angen ngabo. Ngon ngabo sate arko nage. Apa begitu arko? Lah beli. Yen apun iki di tiang mangde restu Indo Sangyang Pramokawi jak mejantan wa bukti kapunapi raos dine mangde gelesan iki yang meduwe cucu. Yen monto mule-mule ne babo kan padake apa mirip ne sing tadi. Gumadi patut. Aduh, Rika kirang mirip kentan. Riasannya beli ratu, demen dan dia sampun mekejang dekorasi atau sami sampun. Yen mone payah semua. Bocol tadi nasi. Ya. Bocol. Hei. Aduh. Matur makanya. Kene wayan rado adi pesen
keset mesra. Iya kene. Ratu, mau sekaman dia ken macan mare. Ya. Makale niki ra cecek lah. Memeh ratu ra. Niki amao ken bojoke. Memeh. Nang kengkian unduk ada di kene pejalan dek mode. Sengkalo tiang malah hagen nyat tiang kal abang yo atau berane kal sido terima kal sido melah kena yo iduko suladri non tekanin tekepeh bat kelewara tiang tiga sing ada aja nih rasa okan guru nih tiang saka lantas unang ti tiang gumatat gumitet isin gunung kawi ya orang mes-bes ti tiang niki tiang parang-parang bekejang ke bes-bes ke ubor ke pusang pangsing tuh dong dayanen beli ya namun tuh seperti yang maturkan beli diolah sampun nang memaksa membari kose iya dian beli akeh medue jina atau berane dan samian ake istri dia kayak tuang beli jadi kene senban memocol kadirasa gaen tiangan tuyuh tiangan siang maji jadi len undangan coba mekejang nal karau Perabia Banten upakarayannya sami sampun puput. Nih jadi nak lu sengaba mulai lak jikuda lak aten tiang beli. Jadi kene, apan beli apan setinat. Tekenang raos beli nih. Durusang, margia samian, titiang lakar mulian. Woi, jadi penguntat pengideh tiang kinaji jani. Uli kengken jeban. Pang sido je tiang nganten ngajak ikut Sumosari. Mapan sing sido tiang sapang yo kedatang tiang yo, kidamang tiang yo. Kengken ben aji jani ngulah kang, ngunuk kang ni. Berana aji ngelah, berana ngon ngetoh makin. Pang sido je tiang nganten, pang sido je tiang mekuran yang lawan yo. Tan madue erang, makariling Erang makin aku doang tan alit. Wah, dukuh suladri cai. Sing mirip kenau bancai nyen waki. Anduas. Ning, nggih ditiang nggih. Bang bapu wah sadi kaon den. Sido bapu majalan kengkian penatin nih. Pragat bapu, pragat. Nggih, ya dapur gadan tuntat tiang antos sang jadi dipuri. Lan, maya abang kejang mi. Dada abang jadi ireng beno. Ini cai ngiring hutan juga. Kenapa aja pemargian dulu nih? Mana barang kau yang ngiringan lo? Lan! Barang yang ngiringan, dia yang kanunnya pemargian pada bang pun boleh. Kol, cok, macam. Nang menjani kekene tasong penaten lon. Kekene bo jani ne. Long jenangnya kene pon. Ne bocang sing percaya. Ida dayu datu nih Kang. Memekejang kesaktian ilmu ne kene ne ketok kenyataane di luar ekspektasi ya. Mana ada ben luweh kan ben pengkenang. Sing madaya ketok kalem jemo itu. Kadang nak sing sakti polone ke Sumosari. Jani kene jesan. Mudiang ne bakat sangat tang paling melah matur reng ka ide do. Ket kolong jangan. Men dak di becunang. Inan lea kan kok kene dak di becunang. Mimi Dewa Ratu. Oh. Yo iklinyar nih. Yang bon, adi badang kene dadi muun dadi puon ke kene. Anu tor maning masa bangleng tagang godoh mau keplo komporne. Adi bang nak kelpo tagang godoh hijau. Nah kene udah tadi bisa kene. Niki pun sangkaning paswecan ratu pengician di tiang pengleakan sakti. Lo karena sebuah menggena sebuah pragat. Menggena kenyataan sengada artene pekakasun. Apa lagi? Atur, ros. Melungan dayu, dadu akan mandu.
Waksat. Ade cara terus ada granong tuh di. Neken. Oi, Dia orang si granong. Jag mau kesiap. Dor maning nadak saro. Jag mau keples teko tangkil. Tak ngecet malu. Jak Nah kengken ni unok ke? Kantun singe dayu eleng reng kitia. Mudiang sing. Rekadan gede sesai-sai mai. Kantun eleng. Pasti pada pada mau. Mai kemudian ya kemudian ya sing ada ales yang mungkin dekat. Pasti ada anu kenatu nih. Ada anu kenatu apa? Pasti anu atu kene. Nyar. Anu kene. Pasti anu atu nih ya. Biang subo lingsir, sing mampu, sing mudiang, sing dang mudiang. Nawang puber makere bangko teko kan sing tahu. Cek wanen saja daging sedat bola. Dan tuh. Ampunan tuh. Nenani nak subo lakar ngeraos serius. Enten sing dadi beneng ngawak-ngawak ngawak. Konen karuan pesun pengklengan kecot bol martawak bangku. Tadi tuh kecot bolen nih mana tadi? Ada enggak dong? Ayo dong. Mudiang. Dot. Pinaging nawang titiang rati tayo. Wenten yuki pinunasi tiang ringajang pelungok. Niki ngineken pianak titiang. Kengken pianaknya kengken gelam. Hah? Pianak titiang iwayan buyar. Kengken iwayan buyar kengken. Kebes-bes macan ketunung adok. Bebes macan maing lapor. Kada nong kelak menteri kehutanan kada nong maing dini. Maing lapor bebas macan kamu nak laku ngelapor, lo maing laku ngelapor. Ini orang ki barang maing. Barang maing gitu ngai-ngai. Manu aku Iya maksudnya tuh. Makanya tapi bicara kan ketunat. Mesti ngelus baju jalan Udah dulu. poin kan api kakak tunai jero mekal meriki. Makin titiang nas singe dayu. Apa ketunas? Mang dolungo mereka ke Gunung Kawi. Gede gak ini nih? Berat saja gak ini ke Gunung Kawi? Sampun nang semanang sayo. Aku do mekayo nang ginah. Siro gede gedampal. Inan sugih di kalang kuncing. Lurus. Yen kene asane B gede nih. B napi. Alpa ada bakto tuh. Apa? Alpa ada bakto. Kan Liono idang beli bensin. Oh gitu. Nanti yang lunas sedriken. Ada kak. Yang diajeng itu bapak kan orang peliu. Nyain anawar itu. Yang mana persentase? Komisioner jing makin. Siap. Gede. Bilus. Tuh, jagres tuh. Iki sirene kia. Iya Dayu datu nih Dayu datu nih. Hah? Kengken nengeng mata anjine. Di kata itu. Oh, ini mata dayu datu. Di ando engke. Gitu kan ngang. Cara macan ompong. Mungkin kadi punika pinunas titiang ring singe dayu. Sapun api. Titiang wantah. Sisian singe dayu. Kadi mangkin nunas singe dayu. Durus kayu nang. Ya nunas dong subo nunas. Murid baja murid. Iya nawang nih. Gede nih. Nan paetnya sari sami loto. Ya cara payo di abenge. Sugih orang mah sugih. Boleh ben di abenge. Ben misi sungo. Kewang aleh. Macan bakat bangke. Nyari dang milung. Sajaan siapa? Boman komisi. Sop aja kerja sama. Separuh. Acara sing percaya teken kesugihan karang buncenge. Nyen karang bunceng. Nyen. Nah coba. Menopong perangkat. Pieneng biang nasubo nawang. Inan sugehe. Ya. Inan demite. Ada. Oh. Sugeh. Kudo bani lakar mayah nih.
Aku do ban lakar maya. Harus metang-tang. Yen sing tantang cara jani nanggung ibu merdeka. Gak usah, makanya kuda keren mah. Oh, halo. Janji, pasang janji palsu. Singi dayu sidong nikah, aku do minap. Sekan. Iya. Jani sih kata DP lu kage DP. Dong ale DP. Man, Bisa sing bayar ho? Lunasan. Lunasan. Oh, ada uang, ada barang. Duang tali, ringgit, nangu, perak. Seng. Seng. Aduh. Caro dong kan mau bangke gitu. Imang pandasan banyar siapa yang ibancainnya? Duang tali. Duang tali ringgit nanggu sata? Ringgit. Perak. Perak. Oh, engken. Mas bener gelondongan. Si umang atos oh kan no? Mana kan? Nak metawan. Oh, metawan. Badak. Orang ibane suge. Makanya wayan, makanya pacang promobelo. Makanya pun aku do pengarsane. Uniki dari udah tujak dagingin. Demi santana napi arten. Dong lah pianang ni katohen jani. Ya bucon temo atuh ten kepeh. Napi arten mun Dia mesti metawan. Kanan Pertamina ni gadi gatsu tu adap sia in keuangan. Nyeng lah. Nyen kade. Bingung. Yen tadi punika paas kalungos. Dayu, nyeh. Sumangup di tiang kadi makin. Del. Del. Pangkening lah bos marah ya. Marah bener ngai pekakas apa sih mana nih benda tiban wayah jang. Moyang man giliran man do manyi. Sing man komisinya. Nggih tenang gen anu makale. Sing man komisi. Oh boleh ka del nih. Betini ngedel. Hei. Deh. Dia. Nih jani lautang. Mewali mule. Antosang dinani petangnya jani jak teka ada nalo mule. Aku udah kena selai. Nyadio. Ken kantis. Pokoknya pun api makin. Luani wencer sampun sumekan. Lah, orang kapan panak wayan buyar andosa. Napi male. Mola tak Yang mule. cari muka di tiang lu. Engken. Sampun del sing ada transaksi ka transfer apa kene? Weh, ne. Petro ke ngabo nyang. Bener bi? Kalau sing teko ban bapak presidennya. Wadi mau bapak kamu? Betul. Mau bapak ulian nyin tuh. Menep ragone nanang nih jang ajak ngigel gitu. Anu aji nih tuh sendawa bapo nih. Kalau sing teko ban bapak presiden. Jang laporan. Ya bukti ale. Udah sidang. Benapi makale? Lan. Ini nikah makan. Tiang lungsur pamit. Lautang. Yang percaya. Mun dia. Kalian nang ngapun lebih deh nah lebih. Naik halo. Ya. Linyar? Ya. Linyar. Bos mana? Man, tenang kan nyi? Jadi boleh. Sekan. Harus man. Pocong ayah Setengah. Ya. Ne jani biang metakon kapenin klinyar. Ne ngawinang ke kene. Tantipun. Muani kengken apa ning rananya? Apa kale gaen itu? Yang pokoknya bakalah. Sing medaya kini Kusumasari ngalah kesaktian gitu. Kusumasari. Ika Sumasari ngalah mimi Dewa Ratu. Ajen bonak jelema beregrideg gitu. Dong pocong ngalah ngomong ilmu. Ngalah sisyo ni paling sayang. Batang ngelawan di Kusumasari sing presiden benyai. Sing nyidang. Lak ati. Sing lak atine, sing jengah atine. Apa bedek ladio boy cena tu? Apa ketake subobang? Yang ten. Batang ngelawan lengo breng. Penyidang. Ngejalan ka dirasa sing idang ya iku Mosari. Iko sampun tenau. Awak gede mandrem iku kene. Ban gede. Sing idang ngelawan lengo muka kayak gitu. Sing lak atine, sing jengah kena. Nih. Yang berdua memang bangga. Baik. Nung gede bayu nih. Gede bayu kalau banyak pungkat itu. Gue. Ampun. Pan puput atau mau bahasa? Coba. Jangan pun.
Yenten atu tedon mulu nyuriane namun jakti. Kenten ampun gak dibawa satu. Jakti titiang mulu sisian atu sana paling anal. Paling sakti. Napi suecan atu keplong atu dan titiang. Benar? Kan ke pengange kan ke mas-masa mulai-mulai titiang nomor satu. Tawang jebo kedo. Ampun tunas titiang. Kewanten atu ninten. Engken. Kadang atu terus-terus ke Sumosari itu dari jelemelul belum. Hah? Lagu teh nak berang. Kadang atu ipun tan melajah. Padahal nak pengleang atu tan mengupdate niki. Oh. Pentium kuda nih otak atu nih. Terus tiang sebang gede-gede kene nak. Do gede. Yang tan atu percaya. Iki suryanen kanti sepuh muan tiang. Kanti pun kene. Karena ilmu dalam ya. Denguliani Kumusari. Ada natu ipun blog mungkin cara bidang. Yentan atu percaya coba. Yentan percaya. Jaga tu kamu mau. Mereka. Kajian pun. Mereka mau. Bukan pun. Ada natu pun api. Ada natu jam blog senai. Ada ni yang berdua dia. Luwe kapan yang nak mau tamu? Oke tu. Mumpung mungkin ratu. Jakti keh pun iki. Nginanin Riki. Nah, terusan titiang dot mangken uning. Waluyane nangtangan kaya ni ratu puniki. Linyar. Titiang. Yen saja mulo keto. Aturnya ini kapeneng biang. Jengah saja biang. Ni jani dot muktiang. Inge. Kewala kene. Nge. Yatno. Ngoyong ni Juma. Bau. Nge. Titiang. Biang lakar ngalih dlemonin madan. Ibak ngaraga niki. Pereragan. Mau tamu niki. Jantan. Pemberani. Nggih. Ya diasen wake medewek lo. Nggih. Terus dini. Mangken nyujur gunung kawine mereka ratu lunga. Sapun api antuk ratu. Bukti yang kawi sesan ratu nih. Tang. Nggih. Yang pakai pereragan istilahat. Mana? Nggih, grek. Hei! Cai dukoh Suladri. Seng medaya saja wake. Cai ngelapi anak buka ikung Sumosari. Dokter maning peranyan saja pi anak cai ni. Kewala wake tonen. Tonen makirim nang tampak. Satonene wake kacuduk kajak pagodan cai ni. Kewala atas dah. Wake lakan ngalih pagodan cai ni. Tekang iban cai ni. Wake ngenon kagumin cai ni. Wake newe. Wake sengali prakandi. Ladang pasuang iban cai ni. Ladang. Sing lakopeng, kade nak bongor, payu ya teke. Hei, cai dukoh Seladri. Ni jani melang beng benang kopeng, cai ni nak. Wake, dayu datu, teke mai. Mulo lakar nyalanang kengkene madan sakit atin wakin. Mapan wake jengah. Ngelah siksio buko ya iklinyar. Kanti pun muan ya ne. Kekalahan ban pianak jadi buko iku Sumosari. Ni jani wake tekamai. Hah. Mulo nyadio. Nang tangin pagodan cai hidup kelawan yang mati. Wake nyadio. Kegen. Udah nengil. Angsak tangkai. Yatno guru. Wenten napi niki.
Mekawinan dayung lebonin ke kebon di tiange driki ring Gunung Kawi. Mau bosar, mau bangeran, nak wenten api. Sing dingah ulen tuni. Bongol ci bongol. Kade tekan wakene mai. Mulodot nangtang kesaktian cai. Makan wakene ngah, termane makan wakene awang. Keng-keng kadi raksa sakten cai ni. Ni jani dayu datu mai tekan lakar mebelo, lakar ngelawan pagodan cai ni. Ne dayu teke mai momongol. Ngidam. Lakar nagih ngepet kepatian yu hidup. Benar. Nah, lautam. Mungkin dayu datu ngelah kebisan. Mungkin bubundelan Gusti Ayune lautam. Guru. Aduh, engken guru. Arang mundo bunyerenden. Seranang serenden. Kalian kebangan gedenan. Damar kecil, cenik dok cenik. Mirip yang kekene dayu. Pas gede mirip upahane tampenin dayu. Mawinan momongol teko mai ngepet kepatian di dukuh kilan. Ada ben. Mapan wake subuh merasa kapan dewek wake ni? Do mapan wake mai pendidian. Mapan wake anal. Nah, yang keto ya bawa eros dayune. Nah, antosen nih. Guru, yatno bisa. Nyai dayu datu. Woi. Antek nengeng matan melotot ni matane. Nak mula jatmuana ne kumanti. Bakti tekenin gurun wake. Oh, nyai matine. Tine wake ya biasa wake mati wake misadia mesakio tekenin gurun. Nah, yang subuh kita pertanyaan ini lautang. Maji Rene. Maji Sulamang geni. Iki dukuh siladri. Amin dewan kuantu. Made. Nang mriki bapo. Meme nang mriki dumu. Bapo, sane wau dingah tiang. Dados kadi mebiayutan niriki wonten api bapo. Yo dayu datu teko mai ngelebonin Gunung Kawi nagih ngepet kepatian. Dados ne dayu datu mriki nglebokin. Ngelebon. Mapi. Melanin do rencang yone sisian yone nek one alahan cening itu di pom pancoran. Saja bapo. Duga seto, ni beli made mudito. Keremeh ban sisian ni dayu datu. Mungkin kita nyelagatu ramake lingsir jero lingsir. Dayu datu sampun makaon saking mriki. Sampun mental nah. Mal siang pamit bos. Jaga ngerara bangkin leak siang bos pamit. Ada dong, raos niku. Ya. Ini kapenda
Jawat bapo ngideh kapin cening mudite. Jawat cening ke Sumosan. Tiang bapo. Ne cening lakar praga tang bapo di upo kare pengantin di Gunung Kawi. Suwud ke gitu. Beli patang cening ke memelih. Tungtogang yasan ke bapan ceningnya. Sambung hitungannya taping desa ke keraman desa adat di memelih. Ini bapo. Yan kita ya tujuan bapo nih. Bakal nyangkep ang tiang ngajak ibli made mudite. Ne mula misan tiang jatuh karman tiang. Tiang mula sing bakal nulakang bapo. Tiang mula nresnain ibli made mudite. Demen pesan kena tiang yang ningahang. Ne makin ini bebantanan upacara bangyang di tiang. Tiang sarangkali. Ayan subuh itu lah naik. Giring. Giring bapo. Beli made jalan beli.